matane de to dragu ani sabe ufiri yefrimia ufiri yechirimia na okogya de awoye se yetena kuro na yefre no mante na yeka na wante a firi mante betena mate na se yeka wo mate a watena mate aka se metena wo mate nti mate adana bimu ye nipa bone fo saa okoka na kwabra ne se oye politician enti wo ska na watena radio so onimkasa na afi watena so se makota na ntwere so mfa mometik ho ban adana usi ufie ewo abrosan na esi ba bia wasi ufie no wankofa na ntwie ankoba so wo nwen wo dan ne maun na tik de wakofa tik no na wansi dan fa ma na ntwere omungum na wo mo hwe nkrofo bank no mbode adan a meme ye party executive member nti yan kamasem me da hade meka o Mikita evidence no meka ye regional minister hunu se nyansa wom sompafo ye me say me bebo tape na kire wo ye di wo machi wo mo tutuo no pepepepen ne ye di akire na ye di akire because pese me di mani krutu wisi kokko hwebi mani we kokko hwebi me mpe sanchirofo na na graphic we say uyi ano so no me say regional minister meka cho say me say me gina ho bi no wo mo to anantwie tuo titen enti mi video ni anantwie ni nie mi chese me di animu no me nie ma ya kire wo video so nti wo ntimi nyima kinye wo ya serial caller auto wa ya to mobile phone ato credit ama wo a untimi friend na me masem na me kan enye inflation enye digital enye interest rate enye computer rate and more digitization no real and ma ya kire video so no so se me bo a ka kire me na Poku bo a wan kongura mu ho na me tele me furudua no na wunjira ho tama na na do ye hene furudua na nantwie fa asie sei na nantwie no se nipa gina nko nu na se no you are not there satana ya twe messages ne dia ma wawie ne ya ka twe se morning show for na o tra se ya o manya hwehwemu no ye de ye hwehwemu no pushifa ko ne yankenkan ma no enye we so awo ye kwakura na se nti ye frame nkurase fo hene no meyi video na kire wo ena me kire wo babia na me gina na wo mo tututuo na ye die ni mu titan regional minister tuwa na Montibe da se me wi a ya papa bi nso aba ene osusu se obi sisi no e wodoma ahenkro mi amediem ye bedi nkomo sisi a afei da bia me ka kire mo se mo a ya mudware a mugya madware asensuo no mo hweye na no me ma posifo bi ni mo warning mo amusi police antade de se no mo hweye enne mo amukọ amansan toilet so ha area 1 for area 2 area 3 area 4 mo hwa Nsem Sisi Sompa Facebook mi be ya de bia kire wo be hunu de mo ya na najo e area 1 toilet so area 2 toilet so beti yankwa ho man so na ye ne ye senior reporter and the news editor Owami Amamata Gift FM 105.5 do mahinkro Ampaben or a professional teacher and a professional journalist any enkomom ede na asia ampaben da bia do ma hinkro ni pawu ya woni pasikan ampaben ma adwo boko de ampa boko de na wa teacher fo nyina mo ho ye onyankopon no madan wo ma aja obi a ho ye twen kola na ampa ede na asia na ano Pragia rider ya won sekan so 36 ade anche antrase kwamu ho report ma ya fu obi ehye ho ma me ba panyina ode ne pani eko yakuno ade achen ya wo mo se doma hinkro presby asondan fefei wo maboro san a wo masie no obi awu eda animu ka yansa kan pa bi biewa ya de bebreo ko Facebook res ena de yeko sie kwasi Joshua speedy recovery o chame kwasi ni mum ko Facebook do ma hinkro de na mbe yi a kire wo no res di kan fam ko nra de no second one na ye mortuary baby a no that first one no eye do ma hinkro police station opposite senka Sompa FM you opposite hey ya police for wa hey a stores wa hey nanka police station na obi a wood da ho direct opposite me ba choma me nkwana me ni ampa be eni enkomo na onchire mu ampa kafra ho mane te koe kafra yo matina na ampa be de na siye
Jo na ma Sompa atifo ajo e dia badoma e mom hwe Sompa e wo Facebook nyina na o chiri ye yante asembe ni nyina ene se anano ya woda no ade ba ti fi dan ye nyante se uja oye bamboni ni chirima eye private security personnel a obi ahan no se ja ona no so po ano wo fimu e da baby ampa central for dika edward ekoko hwe nyina etie na se udu do man nkura eye main charge office opposite direct opposite press before Sisi eye stores bi ewo etu akọ na owura yi aye friend say zimbashina adodo aboni ji papa dramatic ehonum na odi ni juma na papa yi emre bi atwa no na oye bamboni ewo Ghana Health Service na okọ na home gym no ye aduma be service ano ediaka nti okọ na home gym a otifie na kitikuedi no na wura bi nso a akwase no so wa bie ni shop sie pa ho ha ehunu papa na modema na odo Ghana Health ho no oye se no ne be ye aduma nti papa guso ya aduma na arawusemi eto no na anano no ne ba ababa wa ono ne mnyina na beka so no na to so bi papa na wo mamu ntia emu ye ma na ba ko eye barima na ne to so bi nu a friend say di do ma tete no ono kirema ne papa yi ekọ adwuma ayire so anunum ne fande na anka wa beduru fi na nso so ananu die ankoma nta omo twen ya nunu ne fa papa yi onyamaye nunu ma pa otima adua na enum omo frɛ ne phone so a na obi afa se ye fa phone na hello ne ni pana ka no ta be sempre nan ana na ba de dabi ebi nsida enti sa na se de ma mintu mirika na menko babia me papa oye ne papa obeduru ho no na ne papa ne bicycle a be nyina de ba adwuma no etre store no enim face so wo share store no ni fa so pe obi da ho na ta na papa na da ho no ko sha na enhwe enti odimrika egbowura eye domain group police charge office because wo share babia papa na ye adwuma na any charge office ne direct opposite ka kwan no na echare ntamu enti obaye be free police ni ba ko na owo duty anopa no ema ono nso ebe hweye na embra obaye no na ohwe papa no ni tibie ma ode da ho no kwasem na eboro na dwe ne nti asesu enti ono nso sign back ebe bo police fo a na omo wo ho de na ma na ema omu nyina dimirika ekohweye na ema omo koyo omo twe papa no na no kwasem ni ohwe moja apra papa no a na enye foda ketwa enti omo twene de ne beto abontin na mra mo de papa na mu no ebeto abontin ese onte asibim Jesus Christ nenti eba nensa benku no ne mfimu ho no na hon ade etwa pese pa na ne kon nso so efri na basini benkum no eba ne kon na nkata no tokro kese nso so edem pa na enye ade amba bajo nyanto basa kakra ma se de oni madwuma no atifo ko Facebook o se wo mo fa ne free charge office ba bia odi ne watchman no na o se ne body na the indications na abam pato ko Facebook na hwa de mienu na meka se na bibi etwa ho ne di kan no eye ne nsabenkum no ne mfinim ho no eba akoma no na ade etwa ho kese na afenso so ne kono na batiri benkum no eba kondua no efimfini no na ade asan etwa ho ekọ jemu entina bambofo no susu se obi na adire bone a enti se enti ntempa no mo ma ne ba no eye Dibora dramatic ekoto ntanamafo roba kese bi a ye de se hodi ni magusu no ebae e ma ye de chichire papa no ede ne koto dom Friends Hospital eye omomotre ayo ha ampa ye de akoye eye mochirema oye environment ne na sefo jana na ye ho ne ye hwede e ko kutim se papa no na we preparatora na enye adetetoa enti ne police fo di hu nkomo amomo ye se sa na tie dia wu na papa na wu no omo die ntimi nka so bi na kum no ana se papa na nkata na age ne kra e di efre ni nza enti timamufo nyina emboa na fe omo emfa omo aso entoto fom
the omoti information bi omoma papa no na busua any political any bambofo a omodo mama mu no omo asonte entempa no na political no tonka e de koma busua no se ne aye die ade se omo ye postmortem omutwa amu no ehu adekode potia ekum papa no nanso so papa no busua e kiremu a so ombe yen se ha pa tnase ama omode sekan apapa omode fia wonya mvintia adusia ba akwa ene ohompene na mbom so ye nipa ne kum no sa papa na ne kum no ho no omode je bibia de manyankopon na arewo senkese a ewo se ade bechi ama papa no ko firi mu no okwa asore na sore na san bibi ba kwa na se binu ti no ebe che kakra okay na papa no so tiremu a ama se abusuan le asofo bo a omo ba ye ne asafo mpanimfo no ne omo kan se papa no bibia okura wo sore no ene ahofama owode ma sore no enye asamketwa na mpo amma papa wo free mo no obukọ ye mpaibo kese ewo asore no mu bese no nsia kofim ayimre no wotwe papa na so na endia go enti no wotwe na no sere kwanse ne bra o san eba adwuma mu apa ko ba ne bra obeba no ne kwareto osofo no ene atafo mfo no ne obo mo ko sampaibo no ni se o sere se omomo mpaye ema ono ene na busua omomo mpaye emfama ono ene na busua asofo panina odi asafo ni ne nsema odi to manim ebra ne kwahia mu anase bi hia mpanimfo no ewo papa wo firi bu no bisi ewo do ma ankuru kenke bro no na mi bisa busua se so papa ite item ho no oni obi wa asem oni obi akọ wo twemanson o japadi bi ho nanso papa no na busan kirema papa ne ba krom ha no eko mfinhia aduanan enum nie se ye no gira bon so eko ntokwade omununu no bida se odi obi atem na ntamu ho fo nkwada mpani ahemfo mo ben no ne de kese omone papa na idika so gom ye bibia papa na ba busia o mama mu se papa ne do mo man so se de ene de mfinhia ba se aduanan eko aduanan enum die no omununu bida adens empenifo won potem ho ene asafo ne ne manka sifa no na tese papa no yobia because ni open kwadasem open penifo asem open popu asem na ekoba sen na nhihye mu ekoso no na tese nyamya obi so won potem ho a eje ono so ne so to ni ene abefo camera CCTV camera ibo ho camera na bo modi e capture ni pa bi no na so hwe camera ni tie na asifo ni no ene picture quality no seda enkwani mu enti so be ye obehu se pintina sumati nie ni papoti ne kodi asamani anase ta mere we ni person sifa ne de nana o police for no wa omo so omuni ndie mu no omo so omo bo modin se kwambi on be fa so a on be hunu se anko na merepam no omo de omo nyina di abankra temu amenu se eni to no nkoku papa no omo tumi aye enti omo ko so tredo ma men mufo se ayepun ayeno ayesa emprena en do esedo ma men enti omo sere na no men so ti ma mufo sore ankran kro bi an sore ayemo aboso na yonko enji do ma men enti so se awudi se we no ayeto aso a eje ni mguasie na ebre do ma men enti ba mo fo ne di omo yo moduma aso so no mo sere na na edi ti ma mufo bi afa na ho enji mu bi o te hwe ma police for and bambo di oben wo no na so enti sede ebeye ta ne boni no ombetumi etu ase enti na se wo bi sa ase ni nti mu ampanti se ajefo ko Facebook papa ne da ho no wo de wa show wo de ko Facebook na ha de ya de bibia to so nti sede moja no obehu no tradadadada no hu ne sa me empanifo no atimi afedi ne kama na wo hwe kura na do wadwene bu sese na moja ne te ampanti se mitie wi ya na kire se CCTV camera na ebo hono de timi capture images ne directions bi kire se nipa da sani na ode bibi sekan ana bibi share dade wo no bada so bo nsa na Poku Piesie ana mpa be nkire me ana se ebia Kofi Evans de o nhye de hunu bo hunu se nipa da sani na edi sa abone no ana ni se ana jumu ni nyina no CCTV camera ne epiki ye nipa mienu na mom etwa mo se omo kroso animu na mo yese bia acha mo se omo de sekan wo bi
ana kura ade bi omo de ye na mum ka to mo na de mu ni nyina no e nipa mienu a omo twa mu enti se politifo bo etimi hu se nipa na omo to nsa de from a ade kodi ya abre no omo koye le wo ho no eno na politifo ehwehwe enti enye se bia won say okay so sa act no e koso na papa what ana se wo hwe nso so a shop na papa no oda animu no Sompa no ayade se de omututu mu adimere omo pon adwuma no sa pepepe enetie obi amfa dua obi amfa dade nka enti obi ntimi mu se bia mere bi die atwam na omo kobokoro no a wotma na yeso no omo air fight ono omo air preso en kum no we de nyesa ande papa ne da baby shop no no so no ade bia ebi ho enya de se di bia na dade e kan shop no kura ase yan tempa shop ne se bia ye korobe Daddy. Ena la na wo ho ni nyina so shop bia ni ho e bia ya tempa no se ye robe Daddy. Enti na chere se nipa no ba se obewia o se obekum na wasei na wasen akọ na bia o de be ye na o de akọ akoye na me gidi sa enti abusuane de ka o ba na se ka police fo betumi abo mo de mu no amommo ko ni be na so mo tuma ko mo de share ko abre no mo jo mo se nyina de am yakopon e se wiase nipa de obeye bia no ancherante wona fi ubetua so eka ngini busan mu esre police for say omonhye na court nkrata se bi ombeya edeboa ama omo atumi anya amu na akosi no omo atumi akosi na ampa ne yere wan otiase a owo hen na sisi nkura no kura no de osakura no wo mfie sen nana ne yere atiase nana no me call ye video so me ye nana na awreho esanse oba no nkasa de ono nso so se bi oyobi a oye pepe ni se ni kunu na nkasa ono nso yobi a se ni kunu ne tie sa pepe enete na na no a se bi sie no so wo ban chinchin ne mpotemu a nana se de dom esipie nye se nsekuru bi ena ni pekodi na mom maame no ne tibia no wo mu ye ja maame ya odi bibi be ye no ho isan so ni kunu no e wo mso ko ya ware fo de na so omo sinimia omo yom bibia bomu baru so an osu nyina se ba ma na gunu o ye den obey den akaso obey den anante obey den akunfum ko ye tuma na ko ya do na papa no so ne manager meka se ne o ye tire kura no enfisha be se dunu mi mudie wadi 22 years na so ne mana nyinyini na mo papa no wo hye tede o sitia na oyobia meka se tell young na wini but uhuma bia no edi na chere se wadi watch ma wo Ghana Health Service abe mfinhie aduasa na oguso di eye obi so to a wabie e de ahwe nkoda makomako nsia no kwabrane ahwe nyankopon anim esusu se emoja woni mu nti wode seka be wo no akuno aye de odi moja na ekwakoya enya no ho se tam na ode ano nando mama mu se brafo se Ghana ha se oyesikani na ba ye no wo hye ne mfimu eba akoma no ho ba bia omo atwa no a tani nipa ne so no nkasa ne twa yo obi entimi nkyere ade se hwehwe no ekoso na mom ekoba rese no manya ho kwan ene owura bia ono wako okotum 42 years 6 months edi hu enkomo kakra na papa no atremu a nipa bi ehia tumi Sompa FM ode koya sorry so di kodi tumi ewo mandi so ana mamukuru bi mu ana dia pot na adwuma bi a oyim na se tumi a mpempi no eya omuta de akoma ene tetrema eye sade no na se mi beto bia no amanfo bi ekso ye tana ye yina foma ye tane bema ye yini tetrema na so na uko eye hospital mochro ho na no mia de ko hwe na enya de se mekete ye apafo de ye tane nchen ene ne ko ho no kwade nyina ni bia kwa ne de mekete ni fo akoma no na mi ntime na mene papa no edi nkomo no o ti se obi petuni na odi akoye di bia akoma no nipa ni twa ba bia akoma no wona yensa ma no yensa na ewo amfimfini ni yensa ni fa edi benkum akete kwa no tentene pa na edi wo no ene nye so ansa na wako eye ensa no kokrobeto no eno no tam yensa no wa mfiri na ase obi kan 1 2 3 no tam yensa no ena ye di wura na ya che akoma no kokrobeto nka ho kokrobuti enka ho weni die
won se ono so wo wura honhom ache wako okoto 42 years this good man ena ono wo firi mu na ono so o kire kwanya nipa bofo bi efa so ekum nipa o se we no the omode na ho akwa bi ze akoma no mu hia antrankere wona afi ni omode kwa akoye no esan se nipa ehu no mu hu ni ntem na 24 hours ameto so no e betima ba se bi ni ho akwa bi kura no mu yiye na omode koye adwuma adwuma o se be paska edigi ati nipa no owura ewuram ekwetiri ansa na wode koye no e betima yiya ayi o so ni tina nipa bi kum nipa na odi boni bia esesa no a bempri no ne ye kum no ye fa no kotono klewu na ode body na ode akwana ye de obeya awie sa enti na ne ese rawo aka bempri fo I want ma obia ekapapia to ma so bia mo no ban enti ne we ye so mi ko to di ma hwe ho so ye we obi a wona ntena do a hwe ho so ye we obi okofo ma hwe ho so ye sanse enti bia no ye ma me ba ko a ono na no me ndeye amuye na yino also sa ena obi ko twitwa no wura mu a yikum no ya ana no me ndeye ya no so on ya yenti nana na trese ne kura na mpa be wi se wukọ afuom a obi kuma me ya enne utwi prage nyame adom obi atọ prage akra ma watwi a obese woye employed no se wanhwe yi a eno so obi beba be fa wo second te se de odema ya ye wo abrante second 13 stars all times nana ya nokora enanso ene do group assembly no omode nhise ya ba se wo ye prage a kwana omu efa so abo prage rade se na ho ban e wo do ma eni ni kro enkuma mu ni se enye se wotra do ma kro bia no etwa kwantini mi nsa wontimi ntwa prage a etra do ma etwa kwantini mi nsa te woni ma tesu krom eko gonu krom badu krom woko asusu number 1 ana woko tafro woko abonsre krom watre mas wat u batmas gen ababo ne batmu no biya wa ene wa na ope isa se nansenia ekoso no mi se nyensa eno mo report etumi ama me ama kwesifo ene bia na ni nanse ye said afa say oh ye woka ezia fa ye ko one ne ko no na oh hai ba bia me kan ko nya ho na ka ni yenko animu na tete wotra kuro no eko kafa bia ye do bayo enti akoba na tam so a omu a omu twi prage no se de ba bia ye bo ho dawru ewo FM so enti me ntra mfiri ha enko ha enanso man ne prage raders no dodo na e twi prage na wo se kan eke be bia omu na etiti no enti efo de dia pe omu achi enti se wo ye wadin so be kunu a no di kan threaten enti na ne grupon assembly no asese dia to no se wotra do ma etwen kwandiri miensa ene ne yeborosa na asemto na e wan ka waso de kita do yebuso a yesu ye boda wu se de be ya prage afo no omudi omani beto fom na che ye de hwe omo no omo abusuya no omo tumi ayi ni na che se ne wo sunyan ha na o ba yi e wodo ma hinkuro ne mpatamu na obese o fami ko asansi number 1 fami ko ye krum fami ko se na ade a ese oti prage ni na se na tu wan kasa so ye ho a wo ko ho no ese o ye very careful pa sa amba enye nwa because na anu ada na eko obu oku na eko hunu se obi a yasie ne bosome enwotwe kwabena ne atimi atutu ne ti no atu ne nsa ne nan ama otwe baya na yaba beto nompe no eno so me ne obi a onim de saadi nkomo kire se enompe no obi di kwa kope amanwo mutumi ana se sofudie mutumi ana se adwuma mutumi yemfa nye sikaduro no mo ye de petumi eno so ekonkon ho a meka se ya che nkwada makoma miensa including obi a yesusu so ye sofo a ono so eka ho bi ewo buoku a eno so wo wanchi empatam ho baabi ha na di o se ye bedeneja di ebe ye bia ye bedeneja ye mfa bibia enti tumi a ye pritika ye pre no ni se obi e fa se bi telewa te kora ente no akambese ewie shu ene kambu enti se wiase o kantentem o petumi a ehunu se antirantera wona fe o bedeneja ambaben yamisha koto adwuma no so wai matenana ampa ben cheme ena yene no edi enkomo e wodo ma hinkro afi wa ho de me kire no se wate base
Wa won say me nhuna wo. Ko Facebook on da ho no. E wa to jinwani hwade ko Facebook na me nkyere wade. Jinwani di ko Facebook wo de ko ho ko Sompa 98.9. Ko ho na hwe papa na oda ho no. 56 to 60 something years. Hwe ni nchemu hawo. Rest for back no so to so mame. Brother ne ko mo kire no. Wo de hwe aha aye ba bia na oda first no. Store na nimu nie. Afi me kire ba bia oda mo kire no. Wo ye hu amanko ho. Moja ne nurse ntu betimi ahwe. Wo de ko Sompa 98.9. Wahu mantama yetimu no. Kuro ba ko within 3-4 months. Wahu no sekan so moja hwiegu. Na do ma hene nyame nhira wo. Na no me koduru pam. Na wo ko hwe de wu anananom gina pam. Na mamre ni amane omo ye wo nsuo mu a. E kire sampa ye wo hene. Na bibi be si ko Facebook na hwe ade. Hwe o. Wo de hwe ade ko Facebook na hwe ade hwe. Papa panyina wawo makoma nsia. Wahu hwe ne nsa na omo ka no hwe. Se wahu no. E na wo de se omo nsa wura ho ate na koma. Wate na koma. De kwa koyesi kaduro. Edi na ubenya. Samere wama eye scammers sakawa ene safo no dimatem akwa sia so o de na unim. Nyame be twia moka. Eni ti ana no sakawa ni bi koto ayi e friend sen car e wo sunyan a. Na no ode wura ka bi ase no. Ode wura ka bi ase am yasa wanwu. Na sen ko wu. Na sen ka nyame kuno. Onim no ho na no ada nansa nende. Onim no ho hwede ekoso ewo doma hinkro. Enura me kire de ekoso ewo sunyan. Na no me kire de ekoso ewo buoku. Kura ne din e de abrifa krum. Ewo Wanchi district. Na enye sunyan. Nipa miensa o kotu nipa funu nipa wadi bosome ayefense funu a yesie na wadi bosome enwotwe ye tu funu no niti watu na mikodu ha mewra hoi na hwe de wa nipa sia pro 8 months na hwe moa ewom na wo de toto penkwase toilet no ho ye pe sa nipa di bosome enwotwe sei de tie sei na nipa tie meyi a kire osisi a meyi nipa na kire buoku abrifa krom meyi a kire 8 months decomposed body na hwe nipa mfe na pro brebo na pro akoma no apro ana ayati se adwena apro wo na eda ho nti wo matu ni ti no na wo matu ne nan wo matu ne nsa isi ana wo mode akogu ho wo ma ho nyade o mbewe wo mo twa ne baya de obeto nipa ndompe no ewo kire achi ha ya buoku abrifa krom ade na ekoso isi enura mi yi video bi any picture bi kire o emrante na wo mo gina asiye ho no ba ku freedom ba ku free nsu atre ba ku free minim de amo ye minim suma wo mo wom ko Facebook na hwe emrante no o de ko Facebook na hwe emrante no me kan ma yi picture wo mo de gina ho no so wo mo de gina ho no 1 2 3 4 5 6 7 obia shatade kokko obia shetuntum na leader na wo mo so shenatade e wo sekan 1 2 3 4 5 6 sekan si wo machi afi ko ba ku bon se fundaka esi wo machi fundaka o esi wo machi e wo eno ho no Sompa o de ko Facebook na hwe bi minni troda me kire wo se emrantie we wo mo firi sunyan ha ba ku we firi sunyane de otoso mienu freedom a de otoso no so firi nkransa de ogina firi de minim no ba ku we firi su atere ba ku we efiri yes ono so firi wamfie e na last one de minim no hwe nkro na me bobo no na hwe de esisi wo kro num hwe fundaka na si ho no snap na si ho no na wo nsa ade bi si akire ho ade na si akire se me kire wa de kro a wo bebo hu enti me ka kire emma no a mujam na sorry muyam hu wie mensese no maka kire mo se tutu fam na fa hye ho ade na egumo no according to investigation no emma pad egum emma mumfichi kura ma wie no egum especially wo mo pemu a mu flow no
emoja ne badodo no na makoyi ato dasbi mu ana na wayi ato baabi na wagya ne ho wo mo de kwa akoya de daachi wanhwe yi a wonwo mo munya ba nyame mamu bi wanhwe yi a ubewu wonama oni ti ne mfe ne bokum na wawuru ade na esi ho no emma pa de ne gum ade na huru se ye snap na esi ho no ko obo se snap na esi ho no enye snap o enye snap ne gum unuma de kura wom wo sheda ko hotel wo ko hotel a condom na mo yusu ewo eye waste bin na friend das bin no condom na mo yusu na mo chechire no ye ko hu some of the hotel attendants, some of the hotel managers, some hotel waitress ne hwan fo no na wo ma selecting na mo yi condom na mo yusu no na wo mo de agu snap to anum na afi wo mo ade niema bi agu so na wo mo de agu wo mo niema ya mamre bi wo mo dam wo mo de beko benin sa condom nsuo na egumu no sa nipa na wo ya sa de no se nyame won konkron ti mu ana so tumfo nyankopon komhye ni konkron Muhammadan no yi a ye be fra wo kra anadwo yade bi be bow wo badwina ho ntiase na wawu afei adaka na esi ho no ye wo roba kuma bi ewom roba kuma na ewom no ya chichiri nipa trinwi na nipa trinwi na wo ma chichiri no enye nipa wawu trinwi ena wo makakosere firi mo chire mai ho wo mo some of the barbering shop some barbering shop for muntie me mo amoyi nkrofo tiwi a oprapra ya pe that's been nim saw obo ho asesa ya pe na wakoto agu baabi me pa cho tie wo mo hyeda ko eye that's been num na o makwa akofa nipa trinwi no na o mafa wo mo fa wie pe na o mo de ko baabi a o mo de be ko mo de ko beni na no so mo de akoya nyankomade ntubo nse utifa na obeti ani kum no aminato emma mo ye hairdressers muntie me muntie me monsoso mutiriwi no so mo ko dressing room na makwa dress a mo fa afin na obonso na ode yese mebo a na ode yese ase wi ne tete ni ne tete ote ya pa saw eno na wo mo de ye bacho mo mo agina ho no minim sumo mo wo ni minim so mo ye budisfo mo nye enye budisi na mo ye enye hindu minim sumo mo wo mo nya methodist fo mo nya presbyfo wo mo nya anglican fo mo nya continuation de mo ye de mintimi kire ba de wo mo egu wo he wo kukuo si wo kukuo na esi ho no de wo kukuo num sa me kire wa obeko wachi ede na ekoso origin we mu afemi bedin komo mi wi atwa me ko Facebook me send wako area 1 area 2 area 3 mi beyi de wo mo ye wo toilet so anadwo a kire wo e wo sunyan ha me say the omo ye wo toilet so anadwo e wo sunyan ha wo de ekoso de man nkura mayi video a kire no eye infographic me ma information na me ma graphics na wo kire se mi ni troda min de ma hunu mintimi nka wie no ma ditro de ekoso e wo area 1 area 2 area 4 toilet facility e wo ho no afa mu amwo eye ba bi ekwa ndesen ya hima toilet fu bi na wo ya hima ahimfie na chi wo no na ya hima hene tuanamo ene ne ochena na anu a mekọ aproba me hunu se o ma hyase ko area 1 area 2 area 3 no wo mo do mani a kire penkwase toilet bi na yi no wo Sompa drive so nne no any toilet na ewo ahimfie achi ho no afei wo ma ba ho na ya hima hire me ma ofela wo ma ba ya hima toilet fi na esi wo so agogome ba bi agogome wo no ho na ma kire ai res yi ba ko kire me e ba cho ko eye Facebook na hwa de mi ba yi a kire sisi a no eye penkwase toilet na ewo ho no pacho hwe we kura no MCR for na fedi no wo ma fedi no wa hu de egu toilet ne so no aha ye penkwase ko ho na hwe ade penkwase toilet no enie me pacho sunsun mu adwuma na me ye no titie ni ye de egu woni nyina ya gogome tie fi mu muanko a no mugu ho no tie fi mu muanko a anadwo a wada no tie fi sa na esi ho no ena sa nkrofo ye a me yi won picture kiro ena wo ma etiti nipa akoma te se de esi wo no ma henkuro aha no mididie pacho very well aha de me sure so mo block ye wahu tie fi no so nie wahu gogome me sra mu didi akafra wate na nya me amani na abre pese me bom ho ban me pese mo ahunu de ekoso wo kuronum tie fi mu na gu ho no aha na omudidie ya mo kasa mo se o mo so omudi pan no wa nya me se aye no kore me wi abayi die odi pan no say a o machi ne twem a kire wo kwaso na hwe ayi Facebook no odi pan no na wo mu ni pan no ye ni pan no wo tie fi so biew atwam according to scamming act no a enye Ghana mambara no atwam se wo ma twam tie fi so ayi no na wo mo da ho ye wo ma mamre bi ede na ekoso ebe yi video ni nyina kire wo
me wi a meko area 2 na nipa ote agyanan bia no so no me ne na di nkomo be oti ase me wi a me do be kwa adoye na me du wura sunsum mo me wi a na ya di enkomo Dr. Majo boko de Nyankopon tiasfo adawroma bibia boko pa ensenche ne Dr. Adwumayfo nyina ho ye nyame adom obia ho ye pa pacho yentio nyame nhyira onya okese duma pa udie mu nyame emo uchidom pa abusua se wotie mi a mema wadwo ade ba kase fidie so medin ane Dr. EY Edu ensenche ne Dr. nie ebia afei ana wodo afidie na to anu si a mema wadwo so nkokwan so ye kan Dr. EY Edu a me patro de ba wotirima ne se no kre doctor na won charge na won twabo emfama odasani bi no no na sabre otimi nkan na dwumadie no eye dwumadie a wo kyerɛ nyame adoma no pa no ekoso ewo Sunyani krodua yi mu na ye wo abesim ye ne Zoom Lion office dada no ane won kwanta ba akoso ana se Gramoze Hotel junction ne so kwa eho ana ubenya yen na dwumadie a ekoso no eye ayalesa ebia na wutie me yale bia bo wache yale kwankro atena so emfinhia beblebe wanonum nuru wawo mpane chese eniema de waye bipa ebinum do mode akotena empaebo bia enkwam hye ene ye so seed enso still ebapim nei yale no kwa na ekosoro eno na mepese onya ho ntiase se onyankopon ede nakoa ababedua oman mu a yetu yale ase ye sanyalewa ye nchaage obi na yentwabo mfanto obi so na afenso yenuro nsuso yenton na nso yare yetu ase defe eno ana se wotiem na se ye stroke ana abubu papa bi agufom ana se stroke yare ana dawo papa bi so a bomoden na fa ne bra na be ye insurance card ni bi ma no na wonya register insurance card ni bi ma no woni din mu a ye hwe no kopem se obeti agina kinken ana no na me kirem se stroke yare eye wobi ewo ne nsani fa so a ukujina edua no ho se o waye a ye wone fa baabi a ye wan saa na eye no wone nsa bonkum sunso a ukujina edua no se wo waye no eno so e wone fa baabi a ye wan esanse awia e wo baabi e pie firi ana e wo baabi a ekoto eno nti se wutie me na se wo ho na won samba no eye wutitiriti wonan eye wutitiriti afi wotin kase dompe no mu eye wo ya dompe no mu tutu maame bomoden se wo kyena nyame adoma no pa oba be piem e wo Sunyani krodua yi mu bro no efro se abesim na afi yen register wo na yen fa abosumi ni nyina nsi ho e ma wonuro ensa wo yale kopem se wo yale na ase betu anya duro ayede ma oda kopani yi ani afiri wo so wo ma adikan atuwa na mo nyina di adanse se ebra waba no yeje wo phone number na wo fie krampo no yen se anyamela frɛ ahwɛ se duro ne yede ma wo no wono musen ana eko na se sese sesa yensa no nso a ne na wotwe awon samla no na yatimi asesa yensa no ama waduru a ebetimi aboa na fei atu yade na sekra anya nonko obi wo diabetes ya yetu ase ebia na wode no doctor se wasi kire no ekosoro diabetes no ya ma wo se wode no ba bia eda no atu kuro ama se de ekuro na tu ni ntiage se etwa nan kan wakoma to yem ye wo diabetes ya duro tatahwe wo hono mo a ye mo wanum bie no na ye de bi nso kire ekuro no e de ama wo se de be ya ase betu defe na afi wonso watimi anya wogye ene fa ahodie etihye no so ahomayam de tudwai eye Dr. EY Edu number no fa na mlepam no watimi afre na wabusa ekwan no ne akyerew mo aba bepiem eye 0542 08 99 83 0542 08 99 83 0542 08 99 83 ebia na wotie me odie ye osa na osa no ma kyerɛkyerɛ mu empempi osa no ye wo obi wo no ma ne de eye gastric ulcer obi wa ne de eye peptic ulcer ye obi wo no ma me patro ne de ne H pylori ulcer na ebia ne nsunsuan so a ede ble nipa no ye obi wo no ma ne de ne se aduane ato ne yem no obegya ne nan san aduane kakra wadie no obegya ne nan san obi won mabo nsable ne da nyina no emokompu ontimi ni bi anka ontimi ni bi eniema acid ewom bia no enyema ne nipadua nanso woni hu nimdie nti no bo nsable ne da nyina na ekuro etu no won yema enya de keto akra Dr. Timika Chensa aya didi ntem
said the yam crew be wu, Obashanu asole, anaju sum, besa no nine no miensa, na eduane de natifi, na wodi esanse e crew one yem. Oba na be ye insurance card bia, yama onro nu kakra ama asie tu defe eflu ni padua mu a wonten kasempo yale o sano na ebi wo so. Entisha no so na fa number na wo kyerɛ nyame adoma no pa no waba me ka wo mo nya ho ntia sese dwumadie no ye won kura beta pii na mom wo kyerɛ dai a eye wukuada na ye sunyanefo emre ɛda ye wada eye wanchifo emre efiada ye tachiman saa na edwada eye edwura sakyerɛ doma se ebenada aye doma anafi drobo sɛde me firi doma eben ɛno nti sɛ wutie me na sɛ eye asma ɛwa na wobɔ anadwo betimi abɔ wasa kopim sa de bɛkye wobɛbɔ wa ebi a wona wote obi a wona wodampo na adane abufuo esanse ewa no edoso dodo fabla bedan Dr. EY edu kyena no pa yebema ewa na duro ama ewa no ase tu defidefi a wonpo no obi kura hu se wobɔwa obu a wobɔwa na wote amaman na emugya wom obu wobɔwa na obo se de ekɔ na eba no ne mu ankasa wogye ho anye enuo de nyese bia wonom bio wanom bi pa na nso so no ase antimi antu a edaso edi nya eye 0542 0899 83 0542 0899 83 0542 0899 83 mesrawo bomodin se obdi namba yi ebema wodi hie bi unua bi o maame bi a woda yale mpaso a yale etete no yale nti nsem sika nyina hye yale nti na bamabu na nani da so wasa na mema wura mfi se the year 2021 a etwa mu abosobode ye boaboa bibedurufo nyina no na ye boye no eye me Dr. EY yedo de hye me nsem eye hepatitis me pacho eho abosobode magye o enu nti se wutie mi wa fidikasie so nanka wo pe soja dwuma na aye nanka wo pe nurse fo adwuma yi bi wo pe teacher fo adwuma yi bi aya ba adwuma enu nti ye be ye o medicals ye koye enhwehwemu efa wo mogya ne onipadua mu no ebeto odwa se wo hepatitis em wo wani bi enu nti entimi am ya mfa wo adwuma no mesrawo se saate bia ne bi ewo honom ebi a obaatan wo kura no onyem no ana wo so ko antenatal ene beto odwa se wo hepatitis mo wani bi ewo onipadua se wo de ne ye bi se wo de ne ye si no mesrawo fabla bedame wo kyerɛ nyame adoma no pa na hepatitis mo wani nyina no ase betu afiri nipadua num ama watimi ade ho ebimpo a na wo de no eye HIV mesrawo ye de wato aduro so a wo da duro so kan akoma to yem fabla bedan Dr. EY edu na hye no so se ye nchaage wo yen twabo emfama ene nduro no nsusu no yen ton emu bia emfama wo de ne se wo de insurance no ana wo ba me register wo ne ye gina so e de ahwe wo yale atu yade na se afri eye onipadua no yen hwe obi a owo entini mu hawo ebi a wo ho no ma se wo ntini mu atwetwen he wo to asintire na timi twetwen wo sisi mu ntiri timi twetwen wo nsa entiri timi twetwen wano no munuru awo mpane afa ho aye yam nku bi ni ade e de asresra so wan so still emu twetwen pa wo kyerɛ nyame adoma no pa fa bra fa bedan Dr. EY Eduwate ye wo abisim ofo abisim ka si wo Gramoze Hotel Junction so anase Zoom Lion office dada no e honom bra na fi ye ne wo entena se ebia na wutie mi wo de ye mojare a doctor fo bo moja eni nanu eni nansa na wo moja yi na asare ye bo moja eni nanu eni nansa na emoja no asare me pa chawo bomodin se wo kyerɛ nyame adoma no pa ye wukuada e ye omre bra na be register bi ebi ameka ne sei enam sukra me edo akotena mpabo ase ama sofufuo ibi e de ato anim se e yabaifo ane atwe nhumoja abaifo ne ye de pipe straw atwa wo ho aye atwe nhumoja ntine wo ba be wo mesrawo e yale poto kase mo se anemia ebi ana e wo baketo bi so ebi a wo maame bi so mpo ne wo fabra na be register insurance ni bi ne eba mu waduro ama saati bia we ase atimi atu afri ni paduanom ama won so ho atimi ato me maame bi tie me wo tinkase nipadua mu hyehye no ne nanse hyehye no kyese hyew ase kyese ya soja e woni dem ho no ma oda ho bomodin se obeba be register bi na heat biala e woni nipadua no no ye bema ho aduro ama ase atimi atu afiri nipadua ma so atimi ade ho hwema me ba kwose doctor me koda agisem de tawo ebonsu onwunu mu na me de akata me ho enso mani beba mo so na tawo na wo se resen ne ho na mu dwa no ne ho hyehye no ne nyina no bomodin se obeba abeye insurance ni bi ne ebe mu aduro masa yale we ase bitimi atu de fedefe kura minya me papa no ma wono mo prostate yale
ebia na wode ikura de wutie me no ye de rubber ni bi ato be mam dada ye de rubber ibi ato be mam dada asabio eno na odwonso famu ebia wode ikura mpo me kasa dwonso ne de wa obema no mutimi ahyehye wosan wutimi kogina dwaye chi be se minute be se enum miensa na se dwonso ne bai oblako a wote se dwonso so edewo mesrew fa ho hye dwumadie no kina no pa na be register bi mama wura mfi se eye eda wukuada ana ehyiam esa anyalewai enti bia wode ne ye prostate cancer anase o prostate no emu abai de friends syndrome no mesrew fabra na fa bedan adwumakoi ne yebema ho aduro ama o prostate no watimi agina wona so enam prostate nti ama obema atofom enam prostate nti ama obema na ayeketoa obu onso wotiemi na adwene se eye gonorrhea anase syphilis anase bia chlamydia ama ensoa bi abegu obema no ho ebi kura wotiemi wo yoba onso ama ensoa abegu ahimfie ho ensuo bi efri se bia ahimfie oba ani enyan enya homeka mesrawo fabra na bra be register insurance ni bi ne bema ho aduro ama wonso ase atini atu ebi ana ma me wafa ne se eye white yare na eye wonso wanonom white aduro di nku bi ahyehye hono ma amwa mesrawo ye de afidie nwanwaso bi aba afidie no ne yede wonsa eba beto so na afidie no ahwehwe nipaduanum ahwehwe entini no mahu ade a akofa yare ade aba nipaduanum ne ama ho aduro nuane bia udi a emwa enuane bi enu kwan se wudie nyina no afidie no be kire am yede wato so enti fa namba no na afei wo kira nyame adoma no kwa no fa ho hye sa adwuma di enipa eba no edoso enti fa ho hye mbi na timi abo sanse ye charge ane ye nton enduro no so eye insurance no ane yede adwuma register 200 Ghana cedis eno abosumi ba ko ni nyina no eno ne yede behwe wa akopem se yare ni nyina no ase ebetu 0542 08 99 83 0542 08 99 83 0542 08 99 83 ebia na wutiemi wo ya blantie wawale emfie miensani wawale emfie nanni na mepacho awale a wakowale oba fefefe ede na bafie no mesrew emfie mienu fie miensani awo ntimi mai ebi krampo a na wode sobo na ebo oba no se woba no ana wontimi nyem woba no wontimi nyinsen enokre mesrew yemfa ni nyina ento oba no so ablantie wonso no oba ni nyina emomumla na yemfa fidie enhwehwe nipadua no ebia na ohunsuo ana wofom ebia na ohunsuo ana agene ebi krampo ameka se wako ama ode empokra de doctor cheke o cheke no o se o sperm mortality rate me pacho se unya mortality rate a obetimi ni oba adaka kama ama ho asa no fefefe enso no emu enkwamwa no entimi nyinsen oba no kwa biara so eno nti ye wo na duro a ebeboa ama wo a wotie mi no saa problem no ebefiri wokura ma watimi anyinsen oba no ene na wo sister bia na won so de no menses no entimi ma abosumi miensani abosumi nani obi kwa de afini ne menses ma da enro de waye bi pa enro wa sabi enro wa nonum bi nanso ebepim nei menses no bala ana emba eho aduru a eye abibiduro tatahwe a Dr. Yiwa adubidi aba no ebro adwene ntiase so mesra wo se bla na be register insurance ni bi na wo be register bi pe eno ane se ampa wo se adekyenye ne moja ndi susie tata o menses na ba ama watimi ade wo ho obi a owoti paye pa severe mame usi utrase wuti ase emini twe wato form wuti fatimi dwa se ga chese waye nuro wasuso nuro chese yedi nuro asrasra ho obasima kama anka wutiri nwi de kanu wani munyam nanso enam utiri no entiamo abosakola chese unam hoyi ayerek ene buti uti so esanse uwoti yare beye insurance ni bi yebemu waduro amati yare no ase atimi atu afri unipadua so kra obi a owo glaucoma obi a ose glaucoma no a doctor for say eni adrontimi mpem ba bi ntina woboa me ka kire wo se woboa ti ye wo obu won ma ade ne hyase se ete ana abanani so ye obu won ma eto aso no na fe abanani so se high pressure obu won ma esa to aso abon sa fe ye se eye ketaris menim de wo de no doctor aka kire wo se eye high pressure na abaso eye ketaris ana abaso anase glaucoma ni biankasa ana aba wani so a mesrewo
memfantena fie wɔkyerɛ nyame adoma no pabra abesim Zoom Lion office dada na ne filling station wo ho no anase Gramoze Hotel Junction so wo no foka na si wo ho na frɛ ahoman yɛbɛm waduro ama wani no de pese fra no anase de kusu aye a wontimi hu ade no ɛso wada ho ama watimi hu ade na wo so watimi akenkan de ebi mpo na wo ya sɔre pani anananka wo no okenkan twero no wo asɔre nhyehyɛ nyina no wo ankasa ne wo nse nanso wani ninti ama enei asɔre nhyehyɛ nyina no yade afuru nsɛm esanse wontimi hu kotokuo mpo ana wo de kora ahyem fa number we sei na atimi aboa wo 054208 9983 054208 9983 054208 9983 054208 9983 me pato hye no so se ebia na bibia beto no fum broni se breast cancer ebia wo de no kwa de mu twetwen ebia wo de no krampo no wonya ngoba nanso umia nufo ya bonse ensuo fremu tatatatata eba mesrawo bomodin se wo kyerɛ nyame adoma no pafa bedement se ema na maye kese enkofa asem kese emma emie metwa nufo no ntontwene ansa no akase mi hu yanka fabla bedan Dr. Yiwadu ne ebema ho aduro ama saa ade no atimi afiri ho me paachaw me de mi nsem ekɔ na wieye no wo ya blanti a enkoto kya na duro bi anom me de aduro surunku bi aba ye friend se osuru bites eno ana se wono num bia obi gina wo dan chi wote se wo bototas ball no down na so a wo bɔ no papa eno ana enipa nyina tudi a kira me paachaw unya no ba bia age so be ye insurance card ye bi ne atimi agina so ama obi ama won so otadua matimi adi ebia na wani afi wo ye pani na nso sesei wo da form ye besa mo ayi si na so ama wasa agina wo na so se ablantie bi enam se eye osuru bites na me di abaninti odofo ma me ma direction no emle na ye bre na afimi nso so ba bibia wutie mi bia na se ba bibia wo bia no ukuada de eye sunyane foka abla sunyane krodua imu obedu sunyane abusa se ehefa ana menya abesim ka ye kyerwa abesim ka afo osu besi ewa Gramoze Hotel Junction so anase Zoom Lion office dadam ho a Gramoze Hotel Junction so anase Zoom Lion office dadam ho a wutie mi wanchi ane ne mpatam nso a yawada ye wo wanchi Roma fo asore dan ketwa no dada no ye wo honom wanchi Roma fo asore dan ketwa dada no ye wo ho sala na enebna ya wotimi nkan so ne ye wo domahin kro Gift FM wonanim honom ane ye wo anafei drobo enso so ye wo ho drobo fitem me kire Parkro Trading Enterprise ho ye wo ho enti fa number no na afi ba bia wo so wo a eben wo no wo kina de eyesunya ne problem wo fa wo hye na afi ye ma wo ho aduro fa wo yale bia ho kai se eye fidie ane edi besi wo so na fidie na kire yare a wo fam ana se yare a hawo na wo ho atimi ato afri wo yare mu 0542089983 0542089983 medin ene doctor yi y edu ensenkyere ne doctor ana otemen kan nana nyame onye okese pa that's to this song you go love you Gene. Hello wafa afide menya bawo na ye niema mienu me dia brofa beba wo ene wase no na sunya ho no ye benya baabi a ushmitim kwa na ye bewie Uramunam apese apra kankani sia abuhacha ha kofi kirani urona uramunam adwosuo wafa sunyaman woni problem bia usi krom ha sa onim nanahima onim sunyahima fie ho pe ana busa dropping direct opposite aye sambenet abro sign no ba yira eben je wa nyamiche enterprise busa se ehifa na omoton uramunam no ye fro ho Ronald Mix uramunam adwosuo apese apra akrantie kusie ramunam bia wo pe no ebi ewo ho som bia wo mu so no obenya ne fridge enfrafra eye wholesale any retail enti mu amutu biton for ni kire Ronald Meat ramunam adwosu afei sa wo pe voter catch fresh fish tilapia ebi wo ho sa wa hu location no na wanyera sa dropping direct opposite obi ya betro afei oye door to door delivery 02082719886 and 0249576 557 and 05922111110.
21st clinic say eba sciatica no ho every usisi mu kono a woto ase ho no ntina fa usrem ekosi wo na ase ho no ebo betimi atutu ama wo ankasa wo hu ba bi enye enti 21st clinic wo mu na ye sciatica expert e wo Ghana ha wo mu de bibiduro so ho bibiduro ankasa ene besan o ya no masa de machine aka ho ya de bibiduro ka ho ne asa de wato machine so ya san ya o massage bi ya wi a herbal treatment ya de awono ama ho e sciatica 21st clinic na ye expert a wo tu ase Ghana ha ba bia wo mo ho enkran domi market wo ho heavy do dan ni mo ho ena kuma senso ahia wudu session so wo mo na nue dwabo so wo mo ho Sunyani ni wenchi ni ba bia nkranza 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert Yabo Yaba Sompa 98.9 FM. Enye nnwom ne kase bonko a de de be som wo. Na mom ye dwen wapomuden hu. Eno nti Sompa 98.9 FM Sunyani say. Ya de Sompa Health Clinic Ebrel. Bosume etoso nkron e wa afi mu. Ne de etoso aduonu 9 24th September 2022. Eda no eye memeda. Anopa no o ba tie nhihye ya e wo ho. Anopa no nsia kopem se awia donko ebebo. Ye hwe wo moja mu amaw. Abra ye news ka bia. Nana Hla obeba o hwe wo moja mu ema wo wie. Ne yade bia ewo mu a 21st clinic ebejo. Na wasa wo yade wontua sika bia. Na se eye wani ana o eye problem dia. Ene Shia St Ignatius Eye Center. Ye hwe hawa ewani no ho ye wie a ya sanso atriti waka ho. Ebia na o problem eye esen dental problem. Ene Gentleman Dental Clinic say Sompa Health Clinic say wo be hwe wo se amaw. Eno nti entena fie. Ka kire wo nua na onua se mmoni nua amane se ye hia e wo hefa. Sompa Health Clinic say 24th September 2022 anopa no nsia kopem awia donko. Jumade no ebekoso e wo Sompa FM Sunyani Zongo ala be kwa na abrosan no ase hwa. Kai say ye be ma wo breakfast free. Afei se wa hunu se yabo Sompa mo yaba yen ana ye asem no hwehwe mu ansa na ne tire akwakosi afei ko Facebook na mene yewura bi eni nkomo me wi a ye Bishop James Walker so ewa ha na yebedi enkomo na afei ma bi ahoma no de amawo otifie na bibi ha wa entenase eye sunsumu a fabra ye sunsumu fo de ho ebebusa wo mo eye hunomo a fabra na ye de akohunamu sofo bi sisiu ono yira da wasuso no wasisi no oso yisu condom sofo bi yaboni dua na ano na me yaduma next week na bedi sa asem no ewa ha sofo yaboni dua amanya no yekotu ni na ano ewo eye krobi ewo doma ahinkro nsesiresu sofo yaboni dua me de bebrel oya ohene ye ni ahensem wa ha ne mo ohene de na sie akonwa so no so obeton asase mienu miensa e de amawo a ya gazette na efre chief no fa de breme na me man hunu ne limit sa na me ye no wa ha onya ho mfa nko police fo ho a fa breme me wi a me mo de akọ police regional police commander ho te se de na no me ye ne pepepe e de ma e ye na nakwa kusa be ne chiame no uye kuani problem fa breme aguafo nyina ahene ne me na me hwe nkurasefo nyina so e wo 3 regions ne so me nkwa na banye mi ntum na so me hwe region ne so me say 2024 me di tumi ekita me nkurasefo de ama me se sankrofo hyebere parliamentary seat no me se sabi on se me se sa Isiaka Steven manga je se Isiaka Steven ubelusu manga me konkura na se me so tutiano drobu tutiano Grandkwanta me ko hokodi 3 days kosi kokwa friend saying kasape wo mu hwa kosi mikrom di aba me kura me firim ne say tutia no na ya tutia ayi ya friend saying hwa ali nega oti ase me say doma hinkro doma central ko hede ekoso udi agra obetra fie enya nkwa na wako ukita degree o ana kita masters wo kuro no mu o tetere ya kaso bia ko university na de nkura na kosuku papa
Nkurasifo ni nyina kitame. Ɛhɔ na asɛm wɔ. Enti na no hwɛ, me kwa adoye sei, wo mo wi nkurasifo no bank ne wo mo bɔɔde. Adan ya politician was kenti wakoto anantwie 7,000. Sɛ mo egu krom do so ke nipa. Saa kuro no mu na me ko hu no sɛ politician bie portrait farm kɛseɛ. Wa bie portrait farm kɛseɛ enkokɔboro 30,000. Wa mo da light nti sɛ na light atwa me ho ahyia yi. Na nipa da sani a kyerɛ kɔkyerɛ BC oni nkane na ɔdami ho a ya connect ho nyina na mmoa e da light na nipa e da sum na sɛ wo be ma try wiki pepe no mkoso adoefo nkania de ma wo mo ama BC fo a wo mkɔtwere no menya nsɔhwɛ nkania e de atwero we na memepe na no wo mo wi nkrofo afudie na me say come on let's go hwe Facebook na hwe ade mbe wo mo kuma na me say masa mo me yankɔ me di akire bi wo mo tutuo no 10 na me di akire ti 10 na me di akire ade wo pama na ntwie no because ya company fo ntie aha omo kan ya nura regional minister frɛ wo mo ama nantwiefo ni nyina wo mo 3 days 1 week sɛ wo nantwie wo bia yini fi wo nyina mfiri wo a asojafo e wo brahafo nyina aposifo no weapons ha nyina muntingu forest nim unya aboa bia ti 10 saa kɔpem mo we na frɛ ni leader ɔtene wo infa ɔtene wo sompa me target ya no uya ni free wa hwe ni wobio me wi ana afede ekoso wo kuro no mu a ehunu na mo wo hunu ko Facebook ya de hwe tie fi we hwe gana bia we unim de o me ye wo so wa hu fa me ko water closet no better yes water closet we wa hu water closet na esi ho no ewo bronu bi ewo sunya ha sei aha na saka wafo ni didi aha na omudidi wa hu ne ma na egu ho no mo anwa ene aduane ase ene gu ho no ha na omudidie enie me say typical example area 2 me na me ka kire wo area 2 toilet no de omo ye wo so anadwo no me be kire osisi a area 2 tiefi no area 2 tiefi no ajanan bia no kafra area 2 ajanan bia no me kire wo de ekoso rest fa me kwa ade na me yi ba ko no hwe ko Facebook hwe ade hwe de wo area 2 hwe ba bi o hwe so wa hunu wa hu de egu ho no ana hu ni ye hu ni ya mbe yi ba ko bi a kire wo e ma padi ko Facebook na hwe ade rest fa me ko foforo kora ba bibia se o ma load nwura bi egu ho no e ma padi nya ya ba ko bi wo ho e ma padi Jesus Christ sanura me ka kire wo se o ko penkwase a uduru na nabusuma dwom ho a babi aso mo chigare no awia ho nyehu anadwo benkum so ho no so ho ho krofona kwa kogu ho ya himahene mesra wada roma o toilet na eye janan bia no de ho na tantan bi no wa himfie na chi wo janan bia bi no ho na nyamono na o masie wi a minima de kronti o mumie ye no dada na wo mkoso a fountain gate fo sahifo ne kosi ye se rolling so se hwan ne kosi ye no me ba cho sa janan bia no so wa hu so de o mo ye wo so anadwo no nana ade na o mo ye so mo ye wi a wo mo dan ne krompuntuo sankrofo no mo dan ne krompuntuo o mo na mo kromu mutimfuturo mu dada na saka wafo asan so abam ene ntwuma na mo bedi better enie ko Facebook hwe ade wo ade na egu ho no o de ko Sompa 98.9 hwe ade o wo ade na egu ho no enye sabie o me ka sabie no pa che enye sabie o nananom ka fa enye bini enye sabie ade na egu ho no eye emma pade eye nyankomade a okotone saka wafo no ye ho na omde kogu me be chiro area kura toilet no wo what I say na we are ubehunu the type of region a uwom ubehunu region kura utim Oni namna Poku Piesie atnasie oni obey odi anwasem odi afutusem odi ahudwisem odi agrosim primwe nana akwabo Nsem kureni na region ben kureni Nsem kureni na region ben kureni ayabro half region ayabro region na otimo no emu na hu sa niam we
emu ena ehunu se nipa hwedo ma hinkro ye de sekan ya wo nipa so direct opposite municipal police station na nipa nsuro nyame say direct or inside Presby hospital ne building me din go mo bi taw me na ba sisi ya Sompa 98.9 FM Charity FM ewo Duankwanta wo mo fa enti ekoba bia Obazo majo ajo be microphone no ma me kakra wai ajo ho ye de ya me no mo pa bo me ho ye yo abusian koma ye bedie no eye nkoma efa eye ensasesem osususo obi assist no so woni me de yetimi ye saa na edwumade ne te fa ba bia ono me wofa nso na enam te yebedi enkomo wofa eja akwa ba ye eja abusiafo nyina ho ye dia ho ye o se hwan na esisi wa enti a wode bre Sompa atiefo ene abigafo a yemwa wo na no kure wo mu no endedi pa cho min se ni emienu na edi kan no papa na efre na eja kwasi ofri aboabo no aboabo minim ofri aboabo sure na mi hieska ti mi wo take farm na me ka kire me wo fo no so afi o take your food take fu okay se mi hieska me wo fa ne kire man bi se mi hunu no huni nua no mo ampa so mi huni nua no okohwe mfu no na ro be boa me ti o discard ma me nti me ko twa nua no wia ne ka san a balance me pa cho asema okay ya fe be na o ka ho 2019 pa cho ai ne sem fie mi no e kom yensem mo ani pa cho ai okay nti tama papa me friend se me hieska no o kan so ko bia ko twa nua no na me se aden wono me din fu na ma no bia ko twa de na wo mpeni pa pa cho afo no wen mpacho okodoma hinkru traku befu na o wonse nifa ho ayi tanki ase mpacho o tra tanki ase a wonse nifa take na e ho no ba bia kube won tabo kube ma yewe ayi ekesi ya afo ne nche ho no take na e wo wonse nifa no e ho asem na wo kire e na wo de take ne ma hwan aja kwasi o de take ne ma aja kwasi no aja kwasi ne ya wo den ha mi kura mi ni da but now onete ene na wo hu me wo fa ne di no ho komo kire ma mi hu no sesen se mi hieska nti o mo ame okay na ko hemfu na robe bo ame okay ti ska me pe no na odi ma ame na wo peska sen 8 million open quantity sika no nye 8 million million wotwe 2019 no ana open million wotwe na o ton take na mana na se o ton asa okotwa nnua no nti no benya atwa no otwa wia na asana bala o diskani bia kame ho okay timra mena ne kan sa wie no tan du so okotwa nnua no okwa na bia kotwa sata no de scanner ma wana no de scanner no ma 8 million no de 8 million boko na obi atwa nnua no e wo asase na o de ma no so age no sika no okay nti ano na me friend na de bia atwa no se some me di info na ma ti se bia atwa de a penipa kro nti a chare afemfra no kra no mfa friend of anti dan na me ko kira akwaji maduru ti driver na me no ko e friend ata e ka se papa bi osisim o mo se na adwuma wa kuntani nti so ni na ni number o mo friend ma me hwe ti ata friend na no o peke call no na me gi phone na me se na de na wo yem sei na de nipa ko twa nua no osisi se obe na danfo bi na o ko sire mo ko tu bayire ti me twan manamra e kira na me friend na mfa na last me gi sister Janet phone sande friend no family say ja ni se no wo yin sei o se o hia nipa no e so eno hu nipa itu re minya botare eno so e kere ya na me san friend bi o me friend na re me twan o be kire mi nipa kroko twa nua no me friend papa kuma bi wa abo number 1 e friend kwabra k iti me friend me wo ha na o se okay minimo bi e friend no Edward Afo ai wana busa wana kansa asa ne kire aja kwesi na de take nduana ma no o ma 8 million no okay nti o ka sa mi jina phone si din mi se aminin no na o se mi de amen se me wo fase na ro no ko to nduana ma bus na mi se ko no ko to no ma na ono ni mfo ni media ma no ti ono ni ye mfo wura nti o cha bus ni na kofi no na mi san kamiska na mi nye free na tama wo de mfo no abas ne ya wo fase abas ni mi nin no na hwana wo so di mfo no ma no aja kwasi ni bi di mfo no ma no ana o so ko no hwana okwa na bia ko wie nua na twa na ye na kofi no ni ko to ni nua no ma bus
na ko fini ya wo den me wo fase no no den no nim wo asase ne ho mpacho ne mi wo de asase ne ja mpacho da bi anti be ono ne ko bowura tik ne mu no ton ma baase no okay nti na Kofi so ne mi sister age be so no be chini penipa be ko wi anuani twae titama aja kwasi ka sam se aja kwasi asen we dia menti asen tim fra mi sister na mi sister osu nbi za wo ja osu no osu na aja kwasi aka chen se na Kofi idi nuanu ma baase ma ni twa nti na me pa asem bia me fa miska mam nuanu be twa 62 me check ni be fa miska mam me born ankosi aga asen kura scan nanka o je dia ma aja kwasi na na nka aja kwasi so waje kwasi wade aja kwasi ni 8 million ne nsan kan nuanu nti nka nuanu 62 na be twa no ye be check no atini 8 million nso ma age me balance okay nti asen ko drum panfo bebre ni wodoma be fra bas na oma wo fra bas ara me wodanyam mi wo ha sa besinde ye hu abas no nti eno case number 1 tin ye otoso bio no ano so aja kwasi na titama abas ni kodoma henkuru na me na aja kwasi ni ko hye nti me ne Kofi Ibrahim ne ko cram officer ho Kofi Ibrahim GPRTU passion ai ye ko cram officer no si mi ni to me say mechi aja kwasi ana se na Kofi gise aja kwasi ibetuma chi sa nipa mienu no mi fra aja kwasi re abas no ne yonku nti ontimi nche no ise nuano ko twa no sister ko wi a mra bia niu me sister wo hobi na bisi no no ka me ne nya adwene ti opa be fa scamam be din scamam me ni bia ni asem ono so me born na ankosi aga obo hwan ya abas no abas de kura gina me hu no okay me hu no nti ne to so mienu no ene ne mfuo no aja kwasi kura na ekohia akụkọ asase no mo si mi fa mfuo ma me fa ma no ti me madam fu bi wo techima so jamai na me ni discussion o si debi madam for pa no say aja kwasi papa no odi aye no infam phone ma se ma fa man di mani pa bia ma ni pa bone aja kwasi na odi oji o ma 80 million abas ni betwa ndua ni free mfu wo fase ne nsi okay ndua ni bi wo mfu no ti me mani twa no era onu su be nya mfaso se ne omo kana mi se okay timba ne mi san fra aja kwasi ka se ne e kan no ma jandi mfu no be ma no nti onko hwe ndua na ewom no ntwa na scam epe no onfa ma nso kura ni mfu na bedi no ho titambi obetwa no na balancing no si okay ti okoko kan o si onya nuani 80 light post no onya 80 na ne maami awu nti amane ne maami ayi enwie obi obakọ akutwa ano so tane epo na sorry na me friend na ro kwa akohwe na kan bi aka ho na hu ska na ne me kan no betindi amame be 30 minister mo friend ma so ko nsu ba kutwa awase yatwa de ewo mu no ai ba kutwa okay nti okadana na dwomanna ne me friend so fo no bona no sa ayin fo no yem santi mi woska be kwana me san me kono sin kwa ni obesi bia me friend beti na niema bi ntina ya yi kakra nti mfraja kwesi no sendi iska breme aje chana me koye ko di do man kro 11 kwesi na osanso di asase ne share asase dia man advice ora utie ye no okay nti mi ko di do man kro 11 days wo asare guest house wo ye bon e ma hu krofo be ko twa nua no eno no me college complain wo police station nti me free ho bae no na wo mo kunya boys ne chi wo di tama me epe wo mo wo Kofi badu kro ne yi no san be so be wo chemasu ti ma bi ro hum na me ye no mobo na oye re ko ma protocol ne license krofo no wo chemasu krofo no mo san ko wi a second nua wo kwaye no mo okay na wo mo ko chi wo mo ti be nipa miensa no mu ba ko no be nya na ono ye frɛ no ya Frank ya Frank ofri owo ayi Mr. Manu Krompa Somani ya Frank Somani ya Frank okay iti akoba sana approach for yes baby am won me ntia ponti maduro no so me no mesin ko ji maduro na me sister ne mpapa kuma ba ko kwa me nkroma Mr. friend agnes from poma na wesu kwa me nkroma be njira me mananim ni be hwese ebe tutu bibia yi ti yakoba ani se police for no ka se asan be mfa nkofie ni be nkosiesie se ne be ya asundwe be wan me mpe court asembia anu be koye no ekohia be ka se na bondi ma be me ntiso se be betimatu ska na mam ni mo okay muntu ase mam anu so me kan no so muntu asen me ka so muntu 50 cedis ba ko me ka se ka meji 80 cedis but se ne o mo ye ni se betu ska ni nyina mam prekope but me kai no up to now ka prekora o kan ni nyina bo 50 cedis na me ka be 45 se betwa nua 90 by 5
me pe bo no keke ni na yesen nua no dabi se omogitum mu ni nyina na yesen mo ma osen 45 million plus expenses na me ye no na so kan nyina besi 52 okay ano so ma bona no so kapre kura ben fa ma me okay ti me hwa na me si dabi ti ma san ba beda no ho no ho abo anso be ya nso me nya scan da ko ben ho ya de ni ti ni bae asi enti asem ne kodi police for nsen wo do ma hin kro no de mo na police for de ma police for no ka se ben fa san nko fie ibe nko siesie ti na me wo Sunyani ha ni be frɛ me na me so okay ne ba kan no ni be ya adwene wo de ye nyina ye mpe amanso se na be ya me sabe kanska nti o mo ko hia be ko ka se no eno ano no nti se hwan na eso mo uska no se ya Frank no na eso mo uska na sini ko beli no na sini o di elder no kura me nim ne ka ho bet me ta ne elder ne ka se Frank ne ko twa ndua no se kan o ko twa ndua o mo so mo ni patre bet me ni wo mo ya Frank no kwantu ha 3 days today no ba ko bi friend we friend no ima no say o mo describe bi breme ni bisa na se nua be ko twa no ka ho bi na ra na discord obra ma me mo obi ama na me se on ka sansam fon no kire sa ne ka kire no se me nya akra no mama na totomo mo na be hye manu na se ni siye no nua ne papa kuma no be kan sa nti se o describe bi brema yi se wo mo ni se sika we obo ana mabodin unza asem no de ba ha che unza obo ana mabodin ba some kan se me kodo ma hin kro akwa hwehwe nti minim wo ma ayeka no mi ankasa se ma fa telephone afre nipa be mi ensan na na se num se munim papa so mesi a wonfa ne sika nya dan embre no nti ya Frank ne de America no papa na be ko ma me modini no ha nti papa no so ye se on tua sika bia amfa ma be no no doma proceed ni bia no se obetima ya ne hwe wan ka sa no eda no ne bo mi ama ne se nua na betware ko ma man no to ye no o se doma proceed bia ntimi ye ne hu nti on tua sika no oye timber contractor na owo most people no so your friend is saying o mo see your friend me modini no oh bo minti Dauda na be di nua no koma no chairman Dauda minim so chairman so ye chairman Dauda okay ono be di nua no koma no see Abusia Sompa 98.9 FM na ye pese wabodi miensa enti aja wonim so chefa ye mbua se de mo kire ye no enti na ye pese nka if anything the audio assassin man first no aja kwasi ya ne di nkomo but o se oni e be kase nyambo ochina se radio no so ni paka se mom oso ye man time no so enhwehwe na asem ochina oni e be di nkomo ati ena e pese ye ne Dauda no e di nkomo ya Frank na bo ndem so minim no maka kire ne se ese ye ne di nkomo enti de me ne se jamayen na wakan no entu hu anamo so ni me de etimi ye se me hwe na eti omo asem na asem no janiu ye kama na esese ba ko balance ba ko se de ukane ye no kra ye beka e be hia mo office ya me fro mu nyina wa ha na mama mo date won be tua because minimi de meka se me kana anya yi a na me de wa ma a police for no akoy official complaint na fe emramu no wo maka se se ukọ na yemtua oka na ukọ pa sha mati se wo mo tua ka no so de ma so de emrate a so mo tua de ama pa sha mati a police for a me de adwuma ma wo so me wo mo de yi papa the original CID Jones Justice Adams na can't case wo original crime officer original CID adwuma fo mpanifo ni nyina wo mo tie se aja kwasi o kan friend from Kromfa oh o de twa so mati atwunduru ho a yempam ne danta no kure sha wo frɛ na wo mfa ba mra frɛ na obefa mati why mati ka wakoma so tie program ne bi tie pa so nim de ekoso wa tie pa ka wakoma to yem why nyame ebeye nyame mo ahoden amen omo opomoden amen na onsa yade enko opomoden wom ne ahoden wom na ehia eche nkwan sika wom nti nyame wo fa no meye adwuma ne de ama why woni mo fa nso ne bae na wo fa wo de ami adumo obana wanchi ade na ese wasa kapma na wankoto na obobusa se na wo fa hwan ni ofa chumberima no ofa chumberima ba akopɛ akonwadini na nkamepe no makonwadini na chumberima nyambrofredu ankobia hene
me am krum da nyam brofredo anko bia hene na transport no koso de sisi ya ni ya stop kakra ya nya hwe stream kakra nti okay over we jam over kwa nyame ya adoma akina mefre de besi bia na memo ate why yankopon kan why mati mo sunta mo si bibri nyame nshira Sompa 98.9 FM Nsem kureni na region ben kureni asem wedien Nsem kureni na region ben kureni asem wedien nu wase ose Nsem kureni na region ben kureni asem wedien nu Wasi. Ose. Nsem kureni. Na region ben kureni. Me phone akoro kusisi. Asem wedienu wasi. Ose. Why? Ampa. ore charger Ayasemu. ore charger Bishop James Walker Atnase. Bishop Majo. Yanane. Boko de. Nyame adom. So ho ye de. Yankopon adom me ho eden. Ajo na wonso o ho tesen. Osura shira me. Na Bishop ofri esiremu na ebai. Ana se ofri hefa na ebai. Ofri bibie ni. Aha. Na asafo manyina wo ho tesen. O nyame adom. Wa shira o manyina. The Yankopon ase, the Christian so ase. Sompa 98.9 FM, ubetimi aheme. Na yedi enkomo na hifa na Bishop Ojenge ya fa ye sunsumuri asefo. De ma mehwemi ya na mahwehwem na mede amom. Bishop. Nano na ye ka sunsumu asemefa awade ho. Yeah. Bishop emoja ehwie gu kurobi so moja ehwie bi kurobi so saa te sere wo ba na wotie ya den na e pa kire de se kurobi moja ehwie gu so saa ai abisim moja ehwie gu so saa mi am kurom da ma hinkuro moja ehwie gu so saa na no abisim sorry kira abifa kurom eno so efunu a wadi busumi enwotwe a wo promia me de mani kohwe bi meyi ama wahwe na yetu ne nsre yetu na basa yetu ne ti na firi so sei ye de agu ha hata ye de twen obi ama na ba beto Bishop wona mu sunsumu anewa mu hunu e basa de na ekoso na fe me musa wo ennompe ankasa die na sunsumu ye mu hunu se wo de nnompe ye Zia de na me ansa Mami nompe na sana me ko moja ehwie o de famiko moja no moja na ehwie go nompe no ma ene yenko na na Poku one factor ne say umu se moja start say ehwie gu ba bia invite ahonhom bebre ba kuro no so o say bosom aye kan bosom no se ade na ye de si wo say pudu no and your friend bosom no bosom na ye split but na tena be ene sa de koro no mo de asi woni ti say suman ne ba eno ne ade koro no betenem okay but se suman ne betumi abetenem ma memu aye ne dade bi obeba gide de bia moja egu sa ade ne so nti ade ba ko so ti asense ba bia moja bi hwe egu bia no ahohom ba ho ebedum nso ebedidi nti say ba bia hwe egu no so e dan aboba nso gu ho nti so omo didi wi a omutumi tena sa bia ho na sa bia ho na be ya ahohom bia because of so omanu moja na ayo mo dem so omo san hia bie wa also omo kreti se de be ya sa de ne be ba mo na kreti no ombetumi fa kwan bebre so na kreti ombetumi de accident ta kreti bi na ombetumi awura nipa mu ama nipa nso kum nipa ama moja no mo na moja ehwe gu kuro no so omutumi de accident si kreti moja ni bi how chire musa on say me fa ne say e bi akwan we so na yekum nipa bi wo ho na moja hwe gu ho an accident bi si na moja hwe gu ho moja na hwe gu ho no ya mpe
ehun sunsuanso na ebeba no ampam saa me hu se me se yusu word na suma ni sunsum ne sasana okay sasana ba ho ya pe kwantu ampam sasano what you say nti ya ampam sasano hu se ahohom bebre ebeba ho abanfo beba bi ai insu tumi beba endu tumi bi onu moja bia obeba bi because it say e come de na aduane ahwe agu obi e come de ni bia ba se obedi bi nti se didi na hwaye da de bia ye betena wo se kwan aduane fa so hwe agu ho no ensa hwe ngu bi asa bodam ni bia e come de na ma me di e mo kro so kwan na ka bo no so be na hwe agu yi okon do kotena se no bai ni na nti ogusu didi ano video no se na de wanya wo se hwe ntansi e be se ya gira feda what say nti sa de ne ntansi nti de moment e be si no na wo se sa honhom ni nyina no obi aba se obedi bi nti obi a so aba bedi bi na hwa ne na so tena bia ho nti de wadi ni free ne nsan wi a obesa hia biu nti obetum de ho na ye accident scene ebi abosomi bia wo se ye ka mojagu ha ebi a afi bia wo se ye yesei okay bo se ka bi bedu ho no ma yi ka na hwo ana omotete ho ana sa wa ye omotena bere okay because of say sasa na wo ho ya ampam nti oma betena sa sport wo no aha nti se eba ne sa omutumi yi ka hwo na ka na hwe ase said be moja begu nti wo sa ka no so hwe ase obi nsatumi tu obi tinu pai sure obi nan na moja na aba bebre nti wo sa ho na e accident prone area better nti eba ne sa e ya honhom na bere tena be no no e ho yo mo de okay nti ombe ya sa de no ena obi wo ho so ono so atikronim opesika opetumi ade ba ko yenti asense tumi na disikaba okay dem chere so watmasia tumi ena disikaba ena sika so kofa tumi ba nti obi wo ho opesika sika no yetumi di nipa kope wadem chance ena obi wo ho no ma memfa ne say tumi no eye grades nti bia tumi odi kan kwaje ye no ebi kura nye nipa no de starte o de mo na starte but o de mo na starte ye ne du ba bi na opese onya dibia bi nti dibia na opese onya no de beba ne say ebia mai nipa tre ne bia epema ye pa omo nyem ye pa omo nyem ye pa mema ye pa de onwoda anade wawoda na omo kire okay nti omo kire tumi no so no mo na ye be rezi utumi no mo na wo ye die ne so ekosoro dem kire mto wase better ena obi won monti obetime nya tumi na neske ba bata bia mela bi na ye de bata ne ho emla ne ye de bata ne ho no ebi wo kra etimi ka je so wusi dan men sin wi okay to bi tumi nya skapa bo wusi dan wi do be wi dan no be wu ewo ho what number you smart man matuase enti bo se obesi dan bo wusi dan ni wi obetime nya niam akese ba onya wi eye emla ni bi eno no enti mo na opeso o upgrade ni tumi no the higher na opeso okọ no ena demand a ahohom de pen so eba because the ono afa kwan bone so e de akopeska ska na kasa de enye bone be kwan na afa so akopeska no ena e bone ti kwan na afa so kopeye no ebi a uwura mfoforo no by o limit na bi 1 billion ena obi wo mu dada na dia 1 trillion uni pa mo sacrifice enyepe enti do 1 trillion no ono bia year bia na bia sacrifice 10 peoples dem chawat mase 10 peoples no sacrifice no ebi wo honom so a yetimi man a specific body part of the body a e woni pa ho ayepe opa koma aha eno na besi ombeku nipa na to ba bi no mayi ne bibi ti mo na moja be hwe gu na nipa be puse omo kosa ade no akɔhwɛ no na aye news na ekɔ akire na ni sika na ekɔ akire anti the dom na omo ba ho ne dede na ebe koso to se de ene twiska no se yo bi na aye sa na otwe na sika na eba ene twiska no na bishop amusa wo sa na esi se do man incredit for obeko Facebook na hwa de me yi akiro se ya papa na yekuna to ho no obo se ayi ne ha no bishop ye yi ne ha no na nipa na pacho ne da ho na ha time na wo mo chire ho no oh Jesus Christ and bishop the person busa ne se minhu asane kura yema wre ho saa papa we bra do man hinkuru pa montene so awo makoma kunsie ne baba ko dibia ekita no
Miss Busa sana de biasa kita papa ko di watchman sa ye den saa na obi a wo badwene no me ma me cha mata ya bɔ ne wiase nyinaa bɔ ɔso pae ne de onja adwam kɔda onja afumu kɔda nti wonyai nti saa na tie bishop question na me busa ne sɛ o se ye wo obi wo hɔ a ɔno no nipa akwa no ye kyerɛ sɛ bi ye nipa akwa we anya saa specifically spirit na kyerɛ de ope. Okay. What did I'm trying? Spirit na kyerɛ ne ope. Okay. On say me question na me refi enti saa ta mo kuna to sɛ de oda hɔ yi no a wo se the more de no the more na nipa ni sika na eba no spiritually yenom so aya ye kɔ hɔ nsɛntwerɛfo ewom ne wɔn a ɛkɔ hɔ na akɔhwɛ na ɛda hɔ no spiritually so no yes ye wɔ implication bo yɛ so ana implication ba on say ya ipukɔhwɛ saa nneɛma no wo de ahwɛ on say saa nneɛma no ɛtaisi a ɛyɛ ahwɛ nipa ɛkɔ nipa kɔpa ɛyɛ ɔtɛ ho adefo na me hu skani bia sɛ ɔba kyɛ yɛnum sekufuo ya na yɛkɔ ensekufuo yɛkɔ pɛ sekura di yɛkɔ ba adeɛ na esi ɛwɔ yabrɛbu ɛyɛ na nneɛma kɔ yi anen kɔ yi on sɛ adeɛ ba kɔ sɛ ɛte asen sɛ efunu ankasa sɛ nipa wu a yɛnkɔ funu ho kɔ saa wɔn ɔman hini bi ɔkɔ ayie da oh yes ma hu mi kuro me hene sɛ ɔkɔ ayie a wokɔ sɛ ɔman hini bi ayie na efunu da hɔ a deɛ no yɛ ɔkɔ a ɔgye dwan yɛkum dwan no na wɔtietie mogya tietie mogya nim asa na ɔkɔ ba bi afunda hɔ no kora wakɔ beta wonima de kuro ntia ɔde pam musu nti efunu ankasa no musu wɔ funu ho andi yɛhwɛ funu basaba dabi efunu ankasa musu wɔ funu ho gomo wadi da beta sɛ I see anti a ahemfo entan hwe funu nya hini bia na hwe funu on pio obi a wɔte honhoma kondwa bia so onko funu ho basa I see me metimi ni wakɔ ayi be funu da hɔ be sɛ me gina baabi wo be kɔkɔhwɛ aba na me gina hɔ sɛ me kɔ ba gila me pete me ho na me ho te okay nti mi sɛ obi okɔ funu ho baabi a no wo ho nte de me kyerɛ to mase enti tete no na nimdeɛ ne nyansam no na mo de enhaban bi ɔmpo sa enhaban bi wɔ nsuo nti mo ne yakɔhwɛ funu ne yɛfrɛ sie yɛ ba no na abu bi ahohoro nsa ansa na wakɔ sure sɛ bɛyɛ sasa no ebe firi wo sure ba na ani hɔ dem trot mase en ani hɔ yɛ dinimdeɛ ne nyansa o ɛnyɛ hwee Kristo uwia ne aka kyerɛ sɛ na abrɔfo nso ɔmkɔhwɛ funu ne wo ba fa ho nto buroni no kɔhwɛ funu ne wia wonim de ɔyɛ as abrɔfo mo je spiritualism deep a kyɛn yeah it's true ɛwɔ hɔ nti wonhyia buroni da mentena hanom enka sɛ na buroni spiritualism ɛwɔ hɔ upewu mpewu ɛwɔ hɔ aban so atena se yɛte hɔ nti ade a wɔse ɛyɛ sɛ yɛpɛ pɛ mu nyansa a yɛde bɛ nantim nti yɛne ɛkɔ gyina hɔ no sɛ wo ba de sasa ne ba the last time ka kyerɛ sɛ wo sɛ so obi nya wu a bible ka sɛ mi ɔse na bra Mose wu ye no Satan bɔfoɔ ba ho nyame abɔfoɔ ba ho di funu ho apere na kyerɛ sɛ ɛno ɛkran fa kyerɛ sɛ ba bi a nipa bewu bia no ahohom ba be di apere wɔ okay nti ɛde ahohom ma better question is ɛde ahohom ne ba hɔ da atai honhom ebo sika hwete honhom atwe nipa nkwankɔ biam dot mase wonim sɛ ai sadio ɔmo yɛn sɛ wo sɛ obi wɔ no 18 ɔmo hensi no amazing isin wo sɛ efunu da hɔ na wo ya sɛ wanyɛ obi ɔte bɛn ambɔ wo tiri ho antwe waso a o spirit kɔ bishop da sɛ na okay ma me nyime me spectacles no kini obi ewu efunu wɔ hɔ na ahohom wɔ hɔ no ma sɛ wo ya saa deɛ na wo hensi saa deɛ na de ɔte bɛn wo wa ambɔ wo tiri antwe waso a o spirit bɛkɔ yɛtumi kɔ sie nipa bebree abere akɔ sie nipa na wie no na ɔmo wɔ hɔ nom ne bi no ɛnso tama so so ɔmo so bɛwu nye obi abɔne dabi na hensi de ama hensi no so ne susunsun mo ɛyɛ o spirit nti dem mensa nipa wo sɛ wo hensi pɛ na atwe better deɛ nti ama na twe wo ne sɛ ɛyɛ honhom mu adeɛ okay ɛyɛ honhom mu adeɛ hensi no ai memele to wana sɛ bibisi na me hensi a minima de kro nti asadeɛ na si
nti eno enya by mistake say bia mfuturo bi na wura hwenu na bibi nti ye wo code die wo ho ebetumi abaye normal but sane ma no entansi nti se funu da ho na wo ebito wa memfa ne normal because bisa se ni petete wo nyina obi ya bi ato nana ada na nko na wo yesa biam jot masi enti na se hospital obi wu ni e be fafunu na unya doctor enim nyansa wo honhum a ana nurse so nim nyansa wo honhum a yetimi nyane obi a wada bi asesole onim honhum nyansa ya okay yetimi nyane obi a wada bi asesole because one sorry ni e peja funu na funu sunsun to so na twifa so obewu wawu no ya wawu ko ana misi ni panya wu a honhum na ba ho okay nti honhum na e ba ho no obi e pede obetwe no won se nipa so da ho no ma ene yenya o spirit yeah se nipa na ya untumi twe na spirit okay biam chot ma se nti the moment na wo da ho no na o spirit na ba be ye soft nti yebetumi atwe spirit no okay ene nipa wu a de wawu no maka tro so onji ne hu ni se wawu okay maka tro da to say de wo won second e wo su ayi domain wawu no oda ho no onu nya onji ne hu ni se wawu okay onu hu se oda ho bo sa hu so gina ho awo honhum mu no gina ho okay by hunam oda ho okay enti unima de obeye opre so bepe nipa bi aka na asama kire nipa no okay okay enti opre so bepe nipa aka na asama kire nipa no ugina wo no nya honhum uye nipa enti okasa kire we enye na opre enti the moment so obi ada nipa na be honhum okay so no honhum gina ho better enti nipa na wo da ho no wo honhum why honhum enti unya ye honhum no enti na nipa do tumi so dai sure honhum akontu no ugina ho a won so dai enti opre sa no wa wo da ho no a obenya honhum no eye honhum to honhum enti mo connect okay enti onu di nkomo eyeye enti ohun so se wote na asem ase afi no we bisa wonsem obisa wonsem no spirit ne so otwe no dem church mase enti so otwe na there are some barriers se barrier no otwe tra untumi ma wachi biem there will barrier bi wo hospital hono enya hospital is spiritual spiritual barrier yeah between the wawu no sunsun yeah so e wa da hospital na wada no sunsun enti na etumi ka kira wo se nipa ne ye hwese ne kra ntwa nsu a ya ka se obi kra ntwa nsu e barrier okay wakoro so asetenam okay ekọ honhum aya asamado okay said Isaiah ka sa asamado abie na no bagaya ti asamado de obie na no enti nipa no ono wote ne kasa no pese obegya o enti otwe ti so otwe no do tra bia se nyame anka ho ntumi ma wachi sen we waka na ti chese woma e yareda hospitals yeah obi wu a obi ho da emergency ho na wawu nipa be 2050 bu ho wa da obi ndai obo se na de funu baro na ba be si ho gbagbara watch man na be fa no kukuru toti tem na wakata no so na de ne ko sa ho asem na woken na make enti e ba de sa no so bi wu a e wo se de oyale da ho bia no ye force ma ne sori ne ontimi sori also wo ho a ne dibia no soro enye yi enu so ntina wotai hwa a obi tumi wu ye difunu no ko ye ncha na foforo so wu and the test were hospitals better most of who are no the opposite as adjacent and as behind and as whatever the team as a children no na nipa na owu your hospital no the condition is a dey na mani wi medical catch us hospital ye hu chan mo chere hospital ye hu chance ye yes work catch maka chere oda better because nipa bi o yale ko hospital no dey na dey yare ne bai okay say ye duabo e ya dutuo abayifo na epe na kuno honhom bi na epe nipa na kuno dem ment yade na ko hospital na honhom na ko okay dem trust mase enti sa honhom ne ko ho no ma omo so wodwuma di omugodi e na honhom na nye ade na okoye no nko anope John 10:10 so ba so bewia na wakum no wasai enti ono ba bi osai wo bi anope enti opa difudie to enye na pokunku an oba enye na pokunku anti no oba ana specifically em fa so oba na pokuba but obedu ho no no wo ko afuom na ye bofo na wo se nem ko park rantie na wo ko na akuma krante na unya wotwe a wo beja anana o mekuna ka ho sanity afu what asem na se wonya de ne honhon so ye ha obetumi afa aka ho nti obepere so obehwe no so e de akọ e na tu obi okoro e banfo yama no
ope dibia bia bi opehema opehene adi ope post bi ena yama ne target bi say e bi ehia sa ade we obetumi aba hospital hono kra bedrini obi kra moja de akọ just like that eye the post no okope said obi na monyo obi boni obi timpoku no so de ko pay scam okay Matthias dem short mase ena honhom no so na upgrade more na we upgrade wo no na ye powerful pa and the more wukum nipa no better ena we powerful nti ono so upgrade na dem short mase ena obi wo okra bi amfa se e bodua ena edua ne ye boy ye say de obeye so obebo nipa ni bia no fa ne da se na no papa bi ba ha be boss edua ni bi what you say de obeye so obebo nipa ni bia fa ne da se nti nurse ni no wo se nipa de ale ye ndey doctor na wo bo nipa no ye ndey hey as a bishop there what can I say a nurse for a good hospital health personnel or good hospital no okra no as a say we spiritual eye or spiritual person as a spiritual leader and a spiritual father yeah very important as a you can't just be a doctor dabi ofan say be mistake onu ntimi nye nurse ni keke say ma nurse atade no ntimi me say kape ayi patient bi o say oji obi nkwansi ho no eyokun sa woji nipa nkwansi ho na eyokun nti nurse ni a wo ye adwuma no say eye spiritual work and kebeka so yidifo okay and na doctor ne so kebeka so e major prophet okay dem church ma say but aye honam mu no eni afa sa but yen ndi say okra na wo ji esi wo nya honam kra no unnim yade a abono no unnim adekro so edi akiri okay enti wo na wo bo nipa na attack ba wo so enji say sunsumo no bayifo na ekuno ena opeso de tahwe no Nigeria for the Ghana for won say wa friend sunsum no na the second na dey awo no nti spiritually no wakuno majo yesa ena physically ni tie na because of yawo nti ordinary hospital nti wo gina no so na wo be so o man droma ote apo no sa time no sa spirit na oyesa no ogina ho nti ono ubedi say wo na wo person otwe nipa ne ba dem short mase okay ade anyintum say honhom ade bia de honam ade na eba say honhom bibi ya wa ekofa honam ade bibi ba nti wonya is onya stroke onya gonorrhea onya akomayare onya wi onya diabetes doctors ni bi wo hono ma ho omutimi fo obi so omkoye no operation but obese omde nipa ni theater na osam yede na sen ya e wo ho me o meti fo bebre wo ho mo ka kire me e no ni ma de kro e wo di ohu senye de nani ehu kura e bia wote huhum asom bi dem trot mase me minim doctor bia na bebi ani pa na du no critical so ye no operation me ho no frame se memla na me say adan no so sere memla me ko no so be operation me nyina ni nche itimi se na so mam ko hwe nipa no na me say usunya sanya nsan oyo no say bishop me ko nipa no ade me ho ye me na me say yempa ade we ni ade we fa ndwale nipa nansa na wo so gi we show ansa na hodem no ntana ho ba ko ye hwe nsi ansa na utumi akoye operation me wo me mate doctor bi na oye obaby surgery na opine yem say no na odne nsa ewura he na ho se ayi doctors no mo ye surgery na opine ye funu ni say ya especially man e wo a ye obaby wo ho a wapa awie no ye mfa se kanka but ye de nsa na gwe nurses na wo mu nim de make omo de omo nsa gwe we de no ansa na doctor ande nsa ye ewura mai de odne nsa ni wura ma no tia ne yusa kum wo o minito ye ya be ye no operation ewo regional hospital ya de na ene ade na na de yema na oyi no the same ade operation no om de bia to ne ansa na doctor no otiapo yeah afi what you asem na se enti ya nurse fo ne ya doctor fo no so de honam nko na be ye dia wo problem kide na ese wo ye e wo sa wo bo ho ban in spiritual de wo mu ni de wo mu yeah e wo so bo ho ban in spiritual ai so nya den spiritual I mean o de bo ho ban spiritual na bishop de wo kan o just wo kan yie ma because wo kan se bo ho ban spiritual na me no kra nya me anim de me ye nurse ni a because me tia sisi e adwuma ya me ye wo de wa na se wo so bo ho ban
na say nyam mpa bo ne bambo nka ne yebeto mpa bo de yebo but wan ka say so bo ho ban me de me yimi mpa bo ne matiefo mpa bo firi ho a me say ye wo say wan ka sa bo ho ban nti me unyini abeti ase na say nurse atade na nkasa no ehye wo mo ne a doctor fo atade na ehye wo ne health you know ehye wa ehye wo sehye ba wura sunsun mu a enye bete kura na opeso chine kura e de say de ai ye kum obi na sofo semeje no o fa ya bo obi dua na odi nipa nam se opese o je no o sofo no fa ni ize asi nti obi a wo pere so o beji nipa nkwan bia no o wo nzo so o wa tax the bishop yeah then those that only physical eye no need spiritual person to say only spiritualism yeah then the tires are nurse for no compared to one yetimi say wa wale yeah health personnel yeah yetimi o ma wale tires pa already and a confusion ta o ma wale nurses no and the doctors obi kro tim ka say o wale nurse ni o mu ade ba ni pa no nya nurse no bu ade adintra better nti attack and ayakasa attack a omo to be attack from different angles ebi wo honoma ya ma wani njimpo e na akonyina ho wanya nije so de behwe obi entra me de bia na nurses na omo kasa woro for hospital anom ho ya mabon because nipa na oba ho nim no nti kasa na woni na e kan woni bie ordinam nice bishop adechi no pa wo se ya bie hospital gate at all no obi sunsuo obi kita aduane na me ko hwe nyom nyina na yinipa dabi so kan Psalm 41 na o se na me yare da hwe oba so oba behwe me no de wakoma ne wadwene tase nsem hunu fa no bisa se da be na mewu na medin be yira hwan ne bisa sa omo ba ho e behwe no o se me yare da hwe so oba so de behwe me a o de wadwene ne wakoma tase nsem hunu fa no bisa se da be na mewu na medin be yira inti omo mba hospital ho no ebi mo ba kokonsanti ebi mo ba so mbehwe da obi ba bia na poku da nya kura nso nko ho dem trot mase bia ba keka no asi obi kura timi ba asimasi pa yare o yale da ho ide jama ace also onye lab technician enyo na doctor wo hwe no onye nurse but watumi hwe nipa ne condition na da ho ne say yale ewi asimasi de ade chena na enyame ne target o de ba nso behwe da obi the bishop so bi was adwumanum na de wo kan to say or experience bia e de na onye ade anipa no e wo so ye ne say one o so fa yesu say okra ene wajenko na okuta ni muyi na ope niema nyame abo e wo wiase Psalm 1 Timothy chapter 4 verse number 4 no o say ade nyame abo bia ye de asadaje ye ni echi wade ye di nyame asem ene mpaibo ene te sure nti niema bi wo ha nyame abo a sa ahohom ni susuro e wo se hunya bi okay sa niema na wo bi ebi wo eyen haban what you say eyen haban nti sa haban no betumi amexe e de afra nkumpo de moment na obesra no hohom ye hu ana okonachi uni eni kura wo ye okay because baby a wasra ma de na wura mu nti abetena mu tu na ma ye free dem is not mase se bi na mne ma wa wosra bia na de asie jo be wi ai obi wi ai so drozu ya na code de da so your friend am say na fa I see and you back to papa no mukunu odo ma na o kase wo ma egu ho no ye yakwa ba yakọ he urade bra be de asi wa ha bra be so de asi wa ha no o so yeso e wo nsunsan so yeah o say tachere ma wo e yo jaw sure I know nti ya no kasa no e bojam dem drop mase e jawe ba na so e na mani pa ne ye die ne ba dem drop mase so bi ko obi to abonten so ko enyan komade na deda ama ho a enye yi kada na nipa no kum nipa no nkosie no that was just opposite police station sa onim sa mi kunu na me de ne to abonten a ebeye ye be ba behwehwem ebia na me ho akere me nti so kun no obi ehu no e no kotutu from de ne hye wa anka be better bad no wi oja ne tu bedwam person ni pa o create awareness
and awareness sana awareness nso na di ne yedi ne bebele no ana ya ye kohwe create awareness ne ye na di ne yedi mo nam di yedi ne ko sa ye say obi de ya friend say bia odwan ye nyankomade na wahangi odwan no and once na na ba ho na discover dem jot mase unu akonti a once na discover once na ko si ade no ho wi a so odidi a once na so beba ho oba bi si won so obi ko nipa different ko sisi yo mo asa kire dum Bishop ebia na obi tie o or your nurse ni or your health personnel and all we adwuma bim ne wo kan no tunu say attach no announce or was a problem num okita sa spiritual occupational attacks na mame number no na ebia na nipa no betwara to ho na obeso no dum na fe mento ankomo no so yo na one thing say se nipa na so pani o de bebo no ho ban a yebetumi abie nani na on person obi hu hwe so but ofili se bebi onam bia ye uja eno so yebetumi abo no ani e danger nyamija okay but ye woni ama bia okabo mu a unum se ye wa habane haba bia okabo mpe na asoja sente to what haban we na te haban we na de haban eto so pe na paja uhu bi da oh matida ba me hu bi da beta e di enti na yesa ye woni ama bia wo de fraka ho a like metime kan haban 7 bia bo mama wa okoto suru dem trot mase unum say adno bi kwaji skadru anobi kwadwen okoto na say honhom ne taake ni so be kuna unum akonti asofo na anu mutumi ngi nipa no unum ade kro ya wi echi wade no ena ede ade bi ye sika ho honhom echi wade no unum ade ede pam akoko bini ai ifi akoko bini para ya de apra akoko bini na ankasa akoko bini akoko na pewo no mama number no akoko bini na ye pra kotugu no o ata na wo a ye wade bi ade fraud mani pani dwalu ya honhom na bedwane ja no o ma bi I'm a number. Number is 0244 0244 04 04 12 35 0244 0244 04 12 35 and 0243 68 64 45 0243 68 64 45 me pacho di offer me no nkate no Bishop na say ye nya adwuma keke we don't just work dabi na say nyame adwuma ye kura nya ne keke nyame adwuma ye nya ne keke na Poku so enye sofu bia kura na o sori ya o ye sofu ntifa sakoto obi aso bompa ma no hosa obi a wakontete ye bia na so wakontete ye papa no usa bible ka se be o se difo honhom hye difo ase ne hia ma atene ne ntete ye e di entina no kasa e bibi sanana Poku ni yatete o se be sofu ni enya tete wi a se mimi gina ho na mka cho se bompa ye mo bi e different by se mimi ni ho on se Paul na bofra ekobo mpa ye ma homo ne bebo no na edi entra e bibi te say oni sa tumi na nti hom ne ka zan bi o se minim Paul minim Jesus na wo ye hwan dem jot mase nti hom kra no e wo bi onim no ko so ntumi kan jirem se one hom bi ko hom ni nim onimo e na so nim no nti na one na ekoko nti sa di onu udi akunu nim na di abeden na akoko ntumi okay nti o ye sofo kra na ya nsiesie wo nsa ho a utum ne sato obi so ma wo woka o ya se trinwini bebre o he bia na ye wo eno bu ho no ma ya shada kra soma ne se o me atake o okay nti sa de tumi soma nipa kwa sofo so nti tumi soma nipa kwa doctors ne nurses dem jot ma se hairdressers kra se tumi soma nipa kwa so sure better nti ade biara e presa baji ade bi esi ho attack ko
what you say enti de bia na so na nti jam na wo wija na wo tena jam na wada jam Sompa 98.9 FM Bishop nti ochina ene na de chie dien ena yenhwehwe hwan ena omba ho na oba emwa to sen na yemo number na fe yenko other topic so imbre ya nana Poku issue ne say nipa bi owo ha obiara eboro ne so say hunhum ha say hunam ha omra unhia me yawada e wodomase okay ya unhia me yawada wodomase e wodomase Paul say mitumi ade nyina yo nam priest o hia me den okay ya onhia yawada o wodomase nti wodomase no uduru udu odomase ahimfie na ni ho a ebi aplage afo no no afa number no afa but number ni bi na fe sorry number ni 0244 04 12 35 0244 04 12 35 and 0243 68 45 0243 68 45 Bishop nana nyame ya adomo a so ochina echina besen hia me da say Mami mranche manfiewura. Mfiewura ba. Aqua spray kama ajibe. Ninde yo mankatai. Zamra mas spray ninyusu. Masa, enti untua me dan ne ka ho. Nkami ba wo spray no yamo. Untua dan ka o san pe me fragrance, me perfume. By the way, enye bone. Adepa die, mame nkyerɛw. Awa, sɛ unim sunya ha yie pa. Oh, you. New town kwan no. Sɛ unim Kuzuni Enterprise. You ni wajada pesni tonana. Dabi odasi ye adwuma Kuzuni Enterprise. Ono nko a na comfy adult diaper, comfy baby diapers, comfy baby wipe, any Belly's sunflower oil. Eye 100% cotton turkey products. Odeba edaso ye adwuma Kuzuni Enterprise. Ni opposite Ono a wasanso abie Kuzuni House of Original Designer Perfumes, deodorant, spray, any roll-on, and nwa na ahya so to homma ne ho na meji me perfumes, spray, roll-on, deodorant, any aduham bia abaso a eye original perfume bia uyuso no koho ebi wo ho perfume a wahu e wo social media perfume eye choice Kuzuni Enterprise perfume uyuso anade open oba no ho na se ebi ni ho a obekra bi enaka krabi na ode abro afa ba bi awo bia e wo sunyan ha o frɛ na obebre ubi na de efe ene se owo free texture okoho so a obe recommend the perfume amount so one location no new town kwan no ba bia Kuzuni Enterprise ni opposite and a perfume house e wo no 024 34 32 666 and 026 95 7666 Kuzuni Enterprise House of Original Designer Perfume say auto perfume one ho a enyu mo abeto ani mera say sompa mera say nonkoro abo apamiti na duasan bienu ene kakra o de betimi a change hyene nso sama ka bebia kirewo ma kirewo de ekoso e wo kuronum ma kirewo do ma ahenkuro de ekoso ma kirewo video mrantie bi no mo nam ha monkafra na nyame yadom ochena ye beto aso nti ochena me ne area 2 de owo agyanan bia no so no bedi nkomo na wo bete waso nsem na ochena mesna yi Benin obi wo Benin so wahu Benin papa na eye nipa guni dem bebrebe no nipa na nkasa guni dem nyame yadom a na no me de okwa adoye ewo Nsem Sisi so na me kireo etu ana etoto so hu anantwie no ene da ho no omuku anantwie buru 40 egu nwura no mu tutuo ni tan asa kumpese kunwam
na ekoso saa na meka say de yate ne se saa de ekoso nyina no na regional minister otie na achabe bebo ade we ma me be se tama na etuo ne kasa no Sompa FM otie bi piato ma me Sompa FM tie piato ma me ya me pe sound na baba matiefo atie bi na yahu tama na etuo no etoto no dama na esi etie ho na ubehu dewa na asem no esitie ho ebade ka me petama na etuo no toto no na wankasa wahunu de ekoso ewo muramu ho Sompa FM wahunu say yebrey pa Sompa FM na wahunu say niema ekoso no enya niema wa enwuram ho ne tuo tutan na yedi akire na etuo na to na yedi akire na etuo ne toto saa o de minya eye na saa ye kan nyina na regional minister etie na no ye kan asem ni we ya na regional minister ton sa e de frɛ eye adoye hene ene ne dom ni nyina so mombra na mo se de course so e wo ho no on the regional security council ana wo mu hia na mame na regional minister ase ikure nyame anim ni o mo se so said you si twi nkrofo mu anantwie egu nwura mu ho no na enye nantwie o si twi wo manim no no se adan wo ba mu anim ase ti regional minister Sisi ya me ba Sisi ya na ma be botu na kyerɛ wo One na banchiri yes and flowers na same foodie to be kwa no mo crisscross pedestrians wonam fo na se nantwie yi ba wonfa me nkwa na wonfa nifa se nantwie na beba nu nipa ase na se ewu a no se so bohia car so na se accident ya na se ewu kro na enu nti empene to ne no a sabre yama omanfo a o wa nantwie a wojeja wo mom na basa na wotwe ye ma na se pe bi fa wo mo an egu ne mom wa anyo saa ye taxi for a tax for special tax force regional security council eta chire se eye dwoda edi yanima ebe sempanyin for hia emwa bi te saa de bo no friend ruminants make ruminant yi na say ya nantwie no ni nwanom ne de na banchire wo ka kwan so eye nkofo mfom ni adede a ene na yes the law will take its course ye the to me e sha prosifo ne asojafo a teamwork every second say so mu hia nantwie bi no na banya so oni buo mu a na so onama ene na yese wa hwa ai dia kana me so wote yasemase isan so omo ye de mra na ahye omo nsam can you imagine say wo kaka na wo be hia nantwie ne bebo mpunumpu ana wo nam ka akwa ho na nantwie ana waye wafu na de wagya ho aba adwuma no be kɔ no na sabi na nantwie yi ene enwan no ne ade anamu sabi misra meka ye no ane san ana teto ne san ana no mota ya chi mpanyifo nyina ata ya chi isan se kuro no ye nyina na ye bom ami akyekere hwese mpanyifo aba na se etie kuro na program bi aba na nanom ekɔ na mpanyifo ekɔ school fo ekɔ no ne nkrachefo ekɔ ye ma na mafuom kwa so na se su kwa so no mo ne nantwem ko bom punimpu sabio yes omo no owuo e na abenso no makwaye oba atan na mede na wotwe ama na mo mefiri dwada ekɔ no de wo ya se wanya yi na ya yi dia ene na wasemwa owura ba ko na gina o se anantwie pepia nkama be empemia so se na ono nkwa ne dia kania frase ye ni hia omo ahia e ka no mo kasa ai se omo ma nantwie no nko sabre da so wo ho dia ene na emra na wo take you nti ye roma ma prosifo the regional police command mo take course ya che no na se de ya man no se omo ma na krata on fa ne san secretary se wa nko fa mo no anwu ka mu anko dia ene na
body cap of visa prosecution and now on I put to you for no ebeshia ewo one na banchiri yes and flowers na same foodie to be kwa no mo crisscross pedestrians wonam fo na se nantwe yi ba wonfa nko na wonfa nifa se nantwe na beba nu nipa ase na se ewu a no se so bohia car so na se accident ya na se ewu kro na enu nti empere to tone ne no a sabre yama omanfo a o wa nantwe a wojeja wo mom na basa na wotwe ye ma na se pe bi fa wo mo an egu ne mmom wa anyo sa ye taxi yempanyimfo a tax for special tax force regional security council eta chire se eye dwoda edi yanim a eba yi se mpanyimfo hia emwa bi te saa de bo no friend ruminants make ruminant yi na say ya nantwie no ni nwanom ne de na banchire wo ka kwan so eye nkofo mfom ni ade de a ene na yes the law will take its course ye the to me e sha prosifo ni asojafo a teamwork every second say so mu hia nantwie bi no na banya so oni buo mu a na so onama ene na yese wa hwa ai dia ka na so wote yasema se isan se omo ye de mra na ahye omo nsam can you imagine se wo kaka na wo be hia nantwie ne bebo mpunumpu ana wo nam ka akwa ho na nantwie ana waye wafu na de wagya ho aba adwuma no be kɔ no na sabi na nantwie yi ene enwan no ne ade anam sabi misra meka ye no ane san ana teto ne san ana no mota ya chi mpanyifo nyina ata ya chi isan se kuro no ye nyina na ye bom ami akyekere hwese mpanyifo aba na se etie kuro na program bi aba na nananom ekɔ na mpanyifo ekɔ school fo ekɔ nnofo ne nkrachefo ekɔ e ma na mafuom kwa so na se su kwa so no mo ne nantwem ko bom punimpu sabio yesa mo no owuo e na abenso no makoye oba atan na mede na otwe ama na mo mefiri juada ekɔ no de wo ya se wanya yi na ya yi dia ene na wasemwa Sompa FM. Sompa. Teu puno enua naucha. Sompa 98.9. One day. Yan ne so asem num ema minister tie na regional minister nyame hirawo no kore nyame anim ni nipa ya ade a osayeye wa nyina ya memse ni din ye kan ya pe no hunu so ye batan na ye de pictures ni niam kire no hwe banche ne bode na anantwi egu kwae ni mu kwae 7225 na adoye kure ni nyina kwae eye sen anantwi o 7,200 no mu wie banche bode kantre ni mu na nado no ase kantre no wo se mu ayeden na banche ene uto agro chemicals ane bo din ade ato no 50 cities ene 80 100 na nipa no koto wi a na wakofo na ntwie politicians ba ko ya na minister ni ande bere so yi ba politician bi wo sunya ha sei ni nua no okita na ntwie 2000 yebusa na asema obeka kire radio so ne se odna na ntwie ni nwan ne take na odwa na ntwie ni nwan wo take ya o man na wawo mo no to na ntwie di obi achi ufie na wasisi Dr. Beck ho no to anantwie na mo ntena hwe ana wo fa security man ote wo Reja Mr. Yamishirawo wahu
na anu aye ko ya omo tututu no saa nkrofo na omo dimbi no saa afo na omo san dimbi na nipa nipa bone saa na the minister so omo 1 week so wa hunu de krona ankasa tisi nwura mu ho no de omo ye we de time minister pram omo 1 week no ohun de si ye na minister so omo 1 week na 1 week ne so na sa na ntwe na so na nkromu ho de a ene nambebu na anu say utu ze nambu krono mu kakra who say man no day Monday papa enti me say won tena fie nka do efo tena se de sa na nka mo awie mo banche na mbo de a fechina na wakohia fulani ni ba kuna ni pupo na fulani so akofre ne yonko fulani ni na efe mo tata akuafo ho na fo betia ne chese kokomba wo ne agogo nsan ne biasi wa ha bo mo de ba so mpa yi mo be bie mu wa hayi hunu de ekosoma mu no kure wo mu no nya na mo pusu nunum a o mate ne kankan no o ti fie dan wo no usuro obi sisi obi tete obi ha unya access to regional minister meme wa access to her unya access to regional police commander meme wa access unya access to national security meme wo unya access to BNA meme wo unya access to nanado office wo domani a ono na twro edema nanado no ofiri doma secretary no ndi me hwana anya de ama report wo de ama nanado no wa hunu the type of nipa ye de na si kurom ngase onya adwuma we regional minister say wa bo adwuma say nyame yade mo chena me report no kama e de na ma nipa no wo akra no so in fact minister yade papa reshafu bia ba ma nka no for moasema wa ye nti wa ye moasema mamani age papa wadi moasem na chi amamani age don't take me out of context why adena mo sere abatisa mo fo sere sa o jami wada na wo sere Mr. Regional Minister mo asema wa yenti mani age wadi mo asem na chi aye mo asema mani age ama nipa a wo mo go adoye mo asema mo no edi no minister di mo asem na chi ama ne mo asema wadi a kire ntino mani age minister wo mo asem nko anti mani je wo ho yes na ni ku akuafo ho nti ya wadi mu asem a wo mo ha akuafo amame no thank you very much for your correction 024 Sompa FM Sompa mbai ubekumo awo education information guide sometimes entertainment in view barawati 0543989989 0247989989 utiemi awobrekum doma wanfie nkrankwanta any other place uye kuani no mo hawa entrefie wate minister mpona matwere ne konguna mu ho no o se district agric officer how dey was there we say radio ya di siesie kuro what I say sa pepepe nete my mo akwanya na afei ye ni enkomo menchia no ye Nsem Sisi na wageme so na wo kan seye de wa homa no so no wo mo so ye ma homa kora me na so bishop wa de wa musi frɛ wa homa no ahoma no sa pepepe Bishop James Walker ewa ha hello de wa homa so me mo adwo hello me mo adwo good evening e ba jo di ukasa free but your family da costa ukasa free ochimai nwan ochimai ba bia bra kwa me wo no but me ba jo yenti o but you see the viaze pa yu pa obi akokra na matima ko kuna to appointment simple sana kuna to appointment simple ya tu na kuma isia de Ghana mu ehwe hu yi nya sa de akeka ko yi pa de ni nya ushi obi ya na onim ne mantamu a report why but you enya me fa ko ya be so aka achiro chima fu ina se o mo hwe o mu yi because isia de viaze hu and e mo bi akora nkan kire o kofi na ha de me frem person number na misani modin kumo matebe da se pacho ko Facebook na join e obehu de ekoso no se obi ada watchman na ye de seken ya wo ne mfisi ya uni na enwanwa
but if you are say me da so mo so bra so bi na obi aheda twitwa no wofa se ahye fidigi mi nti de na isi da 0543989989 hello me ma Nsem Sisi o yo kaka bejai ba jo di o kasa free acha de jamfo me kasa fraud mase o say jamfo am kasa fraud mase jamfo ayenti o na me bo ma baso adwuma pa mu di adwuma da se be ku adwuma ya se ne ma body de dro body de no for by day kwase de fitie na wo pe wanu aduanu ni aso pe ne de na wo kwase wunu ade tie ya ma wa bra wuni ma didi tini pa de ya se bibia hwenie na ne obeye dia e da wanim e twen na me da se eso me da se na manyofo binim wie isika na masan de aba beto ye bank ne ye board ye no akuafo no ba so abanche no de sekan wo mu no ye mpe no na ye de ye original ne de abadwa so na masan de mo bank ne mo na ntwi akosan ye fudie hello me mo wajo yang wajo dio ka zafrin Ntakasa adwene ene teni bi wadwe hafa o efa adwene domase ne insu atrehye mu ho no okay no problem nyambo afrate ye ba ho kra momra akwanya no wa Hawaii yo mate ya wasompa o mi na kra me fresi e bwana mania mo sompa me no wanko ba bia wasiri na ba yedu wa me frel yo to do post office wa papa bo nkumo so ba sompa FM why mate ka ba bia hodo ko ba bia hwe wonya kamafo hello Nana Mario. Can you watch it? Nana Mario was so boy. Nana, and then came once more. Okay. Papa, we can say, or the money take home by. Nana, Papa, and then came as a honey down home, my mother called for her. Papa, no, and then she want to take it by. No crown, Mokono. Sa Papa, na. Nimia ba ko na hwe na ntwe 2000 so no minister mo che no dana doefo ko mo che no pa na mo che no na ja bail nti ya ma ne bail se de Ghana mamrate nti ya che no pa na so wodi sa ne wodi na ntwe ho wodi hu djuma pa ma se mpanyimfo aso ate mu di hu o ka wa sanana binche mirasi se ba me che taxi drivers nyinara mo fa ase asamoa ye show so wutie Tonket, Director of Operations, Osofo Emisa. Hello. 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 Nsem Sisi o. Nsem Sisi o ka na wa taso. Ba jo new kasa free. We di kwaku, ubesi ba ku ni aba. Ba ku ni aba fo ntie mu. Na friends cameras ni okotufo a mo di toilet so ni ade wa ka won sem sa free radio ba kwa free so ba yi o da so kan wa se nti dia na mo pa na mpanyufo tu afa ho se sa ngofo yi sa ne ma we to beka hello bo ho ban why okay me se bo ho ban why ya bi o se matias ye o ba bo ho ban na jeze denti na ya yimba nyimfo so se ambo ya ko ban ti hello obi da watch my wo direct opposite municipal police station wo do my hingo o Facebook o se yakunu da o ana hu ye ya hu ya de ba mati na me so na down or direct opposite police station opposite you charge office amras man da no yakuni pa to ho police ni na hu nti na me se bo hu ban Nfia na dwo. Tie. Bo hu ban. Ba bia se enko ho no enko ho. Why? Anadwe ekobotai get fan kwan no so fa ho a ye bekun. Anadwe ya ekobotai wonam masom ho lie ho a. Udi agura ye beju mobile phone. Anadwe ya ekobotai na wonam eye penkwa ase. Kwan na ede ko penkwa ase na bosom adwom ho na no na baburu dwom. Ye bekun. Eye se tia de ja ku na ake adboyefo. Ande wo wa ho. Ya ko bonka ho. Ya men kan so ho.
Hello. 0543 989 989 0247 989 989. Me nyada mi hunu bi. I'm not creating fear and panic. Nti anu my videos ene da hono. Video ene da hono. 2 days ago yeko yiro bi ewo penkwase ba bi amekere no mo chigare ne careful no so hwa yuso mu ho. Fa anya mabra sa ni pani security personnel. She to so be je ten. Na basa ha. Nti obi a obo so nam hospital obi a no the problem no. Me na make kire o. Hello. SMU. Terawan media new. Oh boy, you wanna? Ajuma da se. Na me come on. Mahu. Ya tuma kasiana ye okay. Mo. Abutu na mode ema no e boy. Anaka sin de sia o se bo ho ban. Bo ho ban. Bo ho ban e ka se mu di nti. Show hu yi. Ti bia no show hu yi no hu yi. Nanti ana jokura na se o kwa hwewachi to bi wechi na obi ndi wechi ana wakura metete wo bie na ile no de nam town sa di no metete there's metete information center. I'm telling you bro no bia ojina so come on Mamenchia Zongo camps ni nyina senior camp de we nchen ha ya Alhaji. Hello. Na Poku. Yajo. Pato jani nimekata Fredentia. Adentia. Entio. Nana, yesu na yakwen yi wonka wasem kama. Mo kan be ya. Fidu waseba ibari tie. Etseba la so kwan. Enyamo na MC ka se by the end of March na o ma ya wie no. Nana. Ne soto yi etse in bola so ko bola so a uchichi utuna nchichi bini etre bini. Ani amo de right say ayi video lie ha no. Wa wo tra station video lie ha no. Okay. Remember na ya mu nhia me why? Yo. Anopa no num ne fa no nsia na matena se. Eno ye kuro no mu nsem. Why? Yo. Me da se. Hello. Afidie na so ede sei. Kenya asefo ni nyamfre. Kenya ase wa mahini so jedi ntotro so akrodie go so kasape akati so debi so omunyine etie. Hello. Hello. Nsem Sisi o. Yeah, Sisi pa. Pa jodi kasafre. Pacho FM kana o fe Berlin top. Mena last fear pray sorry for be buy me friend mama o chairman the fire no. Zimbabwe for be na on betutu toilet was as no boy. Wala mena me friend am buy no. Na asema me kan say sisia bo ho buy no. Sisia semenam na me kita de bi hye me ho na police for me fani bone de na police for chiame. Men kasa me di bone but bon ho ban so bi person attack me na me de me ho na sisia police for chiame omo amoye patrol for me chiame sisia on be kasa sisia ade na hye me ho no e pese me di kodi awu na sa me ye ne David tie sir ukita tuo na kita wo no all right wasi ho wa license wa register na kita wa police ni bia na obetimi a chew say wa hia wa na ajo 1231 ukita tuo tuo na kita wo no wa license se denara unu kwan say o ma na ye exposed say bia ekita na de hwewiem dabi e hia wa ta so wa register uni problem onam osekan hye obaham na ehye obagim na wo ko baabi police ni bia ntime nchew what say police ni bia obache bia no fa na brand Nsem Sisi so okay me depending on the condition and posture kita wo no wow much be that enta me kasa no sa na sekan kita na sekan hye pacho say na sekan hye fa na omoche o
Oh, na second shamata so me de nam na abonten krampo na obi ahu. Now the nam hin. Oh, na me dan tempo na me from and ebo. That's me. Nso bomia na me badia me ne mafo no wo and me papa no kulam. Nti me nantia before me pie kwan na tamko. Nti me na be tamben. By around 7 to 8 more. Anyumre. Patriotic for no chain. I'm not catch him say second on one who second one home quadie. Dabi. Ene tie patriotic no. Wo madwuma ne say wo patrol. Na fe wo mo ehwe kuro no mpuntu. Enti ohia no sese kan hye ho a. Emrama no ho kwan so obusa se krache okwahin. By this time, okwahin fa. Ebi kura na wayera. Caution the police from betimi abusa okwahin. De na kita wo no. Ebi a sekan. O de ye den, me de bo me ho ban. O te hefa se police fo no wotama, o betimi alidu amo akọ ba bi a wo kọ no se ya mpa se ebi a wo kọ ha na se wo kọ ha. But so kita wo sekan na wonam na se I mean kakra because no matter the weapon kita how license or license no police of who can say won busa say ade na two we show ho ade na second we ekita wo na who asem ka me nya sure say on betchu because adrama fo a wo nam kro ha bebre second dom kam so what I say pragia from wo do ma hinkro fa second jom kam because of the CCNT and do she na second and kam na unya sabe kasade bi kire na ka kire na police ni sabe kafra onya aboa enti wo kasa na be kire why ebi a ya second kita de ya so second ye de Dr. Masenana. Yo, say there na wa hwe tone ye ene wo communication manage communication ye keke police for sabe wo mo ye nipa ti uhia na wo second kita wa untimi nya ohwe but anajo na second nipa so ye nipa bone ebi kwa na so ye nipa bone ti e so mo caution hello nana ya jo me jam why ni hello why ni o o ka free I'm a passport jina ye o ka free oh god come 15 oh kafra mankasa kati si jabo so for no hello good evening ba jo hwan ni o kini odomase entie mu I asema yaba tia ofra no kan no kra on say me ejuma me ye no say na popular me me ka se bi kire ofra odomase de kokotri ati e pa no so asemi be so kenin tinama no police ni adam for me pa ni mo ni bi osna ope o ma me top pe spray na mo yusu ni bi no na ma to ka ni bi no so can I said touch no Kubia and on a me ba baka force ni kuta so ya bi American me satan de kan wa bi pra nti me ba na me duru duru fani say na Sunday duru St. Mary so no on so me ba ya yo duru mo dina sa si ba no bia ase kuta ba na mo si u ya no obo peto mo se tinju te chero mo ko hu le mo shoka no no police ni hu ni say we en shoka no hu se we say experience no bisa na ya na msu aduma mi yo teni na me na onsem na msu bia me teni so me fasu na akofi anti no adam phobia ono na yede bo ma me yede mi to e ame de bo ma ho ban me kasa no in fact wa nyima chi kra wa nyima chi nyoma me spread pa na panino ama na confirm we ama no mu se de me kan no kra nti de no tele ba na kan no wo aje bi abesu ya bo ho ban ni na se obenu na kwansina wo nye wo nya tete na wanya kasade tete kan bi ahye ho yo samba isi wo na se kan hye no so ku se na o ka so se odebo no ban so odebo kro no police for no so they are so professional say me pese me kan nse ni bebre so police ni bia osua psychology what I say yeah ko police mo che psychology and obi a wasua psychology bia still that so the service instruction book ye adwuma bia no ohu criminal pe ohu no
Ohwe criminal anima ohunu eti sa ajeje fo ugina nanim ono o ka otimi hwe wanim se ya na wahu sa wo ye criminal nti police for so mo so expertise wom nti udi ntrope ohun se udi ntro wo ye criminal ohun se wo ye criminal sa wo ye criminal na kita weapon bi adebo ho ban ohun se wo de wo kan ya ohwe de wo awokasa odi mi na ne kwan fa so ohun se oja ma akoye bo bi so ho kita scissors ekita de o ye criminal police for nti ye train won ohwe wo se ye obehun se wo scissors ye kita wo no oboa nya se wo de bo ho ban last boy you call in temo emi also chef it for no on so man ke mo ba na jo also omu say so kwan o kan so ofia o kwa omu di na chia ni ko pie ma ni kra yi jo kra e ma police for no mo say ha no that's all omu da dem mo say no ka say on them police for no wa ma djuma no patrol team no wa ma djuma no they are mandated why I say yana bi mu na ye boro so but Ewrade be hwe yen abusia me ya bre hello na why ni me say ya tedi ni me o ka sa free o tension wa o de enko na ya me sham o se ta no ka no akola bi se and I'm then online yes still hello also ka sa free I pon food oh hi patron and your phone no but I jira ho na kasa okay ko abi so o tiri mo oh jira fa ko asa wo nante oh hello Nana Poku Piesie fa semche obia obia Kenya sifoni ni ana manka Kenya si jedu ntotro so o mahini so abi emuku ha yum be ko bia ya pawichi we say Mensira woni okru ni na nana yame nkoswa mawa hoden wate amen yame kondomo ambo amen bibia wato nsabekam wai amen me tell nkase ya ni mfi efidie no ho oh sorry ka Sompa de ehwa eneda ya ba Sompa mesubeda se Odru kasapin Jaboso akati so debi so woma akosi kwaku anya nyame ama brofredu ade mra